There's a fit of what dear. Say dear mecham one mecham dear more day. Aye, and yasam get to it's a mechacha mostronko ekwan so mo don't tin e waha e medwa di fo mo wadwa hudo mu so mechacha mo pa awie yakopon wonom no mo mo me bodwa so say dear na me dimirika pa mi ra eye kejeti ya Dubai ya enye asem ketua kejeti ya Dubai ya mewura na chese wisdom mo de matum de menchia e ma ne mema mo badwa ni mu na mo ba bedi mu dwa se yakopon shira mo na wanya mo kese pa ma de mo de abadwa ni mu se mo ba beton ni nyina no yento ekwasisa no miensa ebebo no na yato ama bibia akọ kama pa abafra no fa ne bra hase na ese nka mo de ne ema Frank is vagina mama ya no na wo mo enhwe no bra Painty nature say sanity I'm saying from who don't see and na ye wo aha say and na day ya no live on Facebook to Facebook and our Nhyira 104.5 FM me ma Facebook are phoning na akwa ba den ya enya sem keto share and share chama onu be no meka ho na ye ni dwumade ni mum sanso and ye dem live on YouTube ni Nhyira TV also me ma YouTube are phoning na akwa ba Yegusua ye wosrem ye maye nti ohwe mahofade ya na esesa na eko Adom TV de ye wadzo ye mema mo nyina mo akwaba se ne obeka ho na ye di eye dwumadie no pacho ene medi ni agialadi medi eno no me rafrafram ante aze na enye asemketua sanso ena eye mma sharifa wo yentem ewo hanum sei mma talata ante aze wo cheze de wo chenu o chen say bi o te kasa no pa eti wono so eti ye mfimfini sanso ana ma azuma enso ewo ha aje kande oh the mama azuma ono so aje na dwa dendende ewo ha ya enye asem ketua enti egusu a eye esrem ena ye wo ye kire amamra ni amane ebusumi de ye hye Ghana ye di Ghana ye kire Ghana enipa ye wo tete mpon no ye nananom fa so a wonum bedru won panyimfie sutibi tena ase kyeye no ene ya topi no agu eti ye ko bisam na fe ye twia eho ade enti eye ene mma sharifa wode ye ben na ntigidi nanso ansana no lad mame ma asem kakra ne fa nante du say ya na tamfo ani age omgo sesa omnim semeti emfa enne me ma frafra mu de enti mesrew yi wasum na ma wani na ho ne tie de me be ka kirewi ena asema me ka kire nyina ne say bia mizo meteme maka menzo gabu nkote kwasam de etwato no menfo adwene nko kasa asem wa me ka ne ehia bia mizo teme maka menzo gabu nkote wodi betwi mu a ya ne ka ne say panyin ni hwe kura no owa abatwen woti ase sanso ana akoda bonwa oma chichidie de panyine tenase a na wotenase a obehunu no akoda obeye dan gina beposo sesei wo hunu enti wo panyine wo fie afanidie ma panyine woni panyine adue de pese bika kire onyina no mpanyinfo wo no mo ye ntem wo maame ka asem a tie wafa bi mu pan eti nyawo anene wo beda wia be ma mo be kire se wia de no ede wo maame aye bi pan titimire ni wonim ne ewom ye tufu o mema sem ho ahwe yie ye tufu abufu ho ahwe yie ye ka bi kire wo a ye tie firi se panyine bia no wadru abrabom pempenso bia wo fa ne emamu ansa na obedru saa nti de wo gina fom abehunu panyina tena se ahwe dada eno nti frafra mu no wo se bia mizo meteme maka menzo gabu nkote eno na mede ma ewie midi ede ma lade yebeko eye ma sharifa so nanso nim se de bia no asam wo ho de bia nkrofo dwa betoa yen monfra alaji zakari se onfa na shirt ne metranse na yene na ye adwuma sre no ene obeka koranti waka corridor mo monfra nem na asam ewo ho ya etwase etie na ye pa no pomasibre na asam we eye pantoma emuodin
emu odin ye pa wo panyini wo se me yire ade mafa kwa bi so amani nye ho eno nti no me de tabono me pese me kane ono abekirem me de tabono ato no so opanyini ne wa ha ne yire e wa ha ma me ma wonu makwaba na me misa wonu nante se eja one oyire me no ho na ekasa wana de na me chana de ba ye on kasa me hu de wo de ba ya nsa ya me de be man acha mo to say bi ya bubo ma me wani abere na ba dia bubo awie wo na anam de na do ba de boko ba anya bon me se de document na wa che pacho ma one so na wa che na 3 minutes na wo kwa dem nam so ye kwasebu kwa dem nam so eja de ukunu de say ah de duku de bi otima kom de me ni ade awon kire won so ba so de kom de nda kupa me ba tobo woni ne tena ye di say mfie me ba 30 years ni 30 years entine so hia na wo fie be say na mo be 18 years 18 ku tankula mienu no be fa me de ba ko be wale na me de ba ko ma me kunu kuma afo eti wo 18 years no wo mienu dada hadai na wonya virgin me wo ba panyin na mbenya me wo ba panyin ba kan na se mfie dandan na se me na me wo 18 years na me wo ba ko me bo de wo kan me pesa me ti ase na mo 18 years na me wo ba ko okay ana me fa pa so me sa wo bisa kan na se ba wo 2 be ma ba ko no na wo mienu no 18 years sa be ma no de say e fa ni edu kukusi o say edu kusi oh me dofo e chance wan kasa kase a ye fa ni edu kusi oni ne wo mienu ne wo 2 na 18 years na ko school na usua adwuma na me to me didwa ene wani sinentem asa na obe share edu kusi no na o ye virgin na be man fa woda na me fa na me wo mpran so me no mu dina jaye na mfa wo sabe na wo mpran be say dodo say me enso me ja wo nyina me anko bia ho bi na wo be fa me etika be no so eti 18 years na empra for mienu na wo mo die nti na at 18 years na wo ne mema mienu nete sana me nyu bia obi anhwe me na o ma me we ame ni bi wo ni sika ya na me ye adwuma akaka de ka sa bi bo ma me no what me post to do P2 okay P2 me P2 ano so ni sika what be to am so na me ja na papa so kira de wo chiche ni so papa am ko mpasa so ntimi ahwe me na me buy pieces men won so ntimi ahwe na me buy it pieces na ja school no ko ma nko kura na me what me wule mo asem ko me ni na nese won so anhwe me de esan ba ikuro mabu akwa me bo ye ti asem ne ye de ani afamu ne ye kwayanim be ma wodi kan no a fa no ansa obenya mpenafo mienu no e de asem na o ka kire wo ai ma wo pene so sa bre no se me hwe de na se sa bre na onyanya 18 papa nyanya me so na nyanya 18 na wo be say no ansa na mo be 16 years 16 sa bre de wo hia no de na wo ye virgin it first be ma na hia no de asem na o ka kire wo o ka jem sem ko be wala me Obewan na betra okay na me ho ade di isa echi no be na me kwa ka say ene mate na me tat na wanti wono kwa nsem nkomo de na afi nkoyi na me de o mi onu nyina we ye oso be wan we oso be wan nti o mi onu onu mo dai o manti anso na no so twa so nti o mo na anu o mu wu mienu no okay ansa na wo be hia de wo ne wo ye hwan na ne wo ba edikan no ye kan me ma ne ko me ba edikan ne we edu kusi boatin chobo edu kusi edu kusi okay me ba first one no wo 16 years and wo hia be ma ba ko and no so be wa no de say equals to yaw ode yaw de yaw kwedu ya kwadu okay also be wa nana kwame ni nyina 16 years na mu mebo the second person no de nana kwame against 16 oh aha and o mun sam keka no ankoye na na o mu jaye and o be hia hwan no mo nhwe wo ye but oni o mu de da oni o mu dai mpredo say 16 years no me no man tna wanche ntem me twa so ntem iti be say won nti afende na ne mienu na ekoba na wugya wo mo
Okay. Eti ubenya 18 years na nye 18 na wo share Edward Kusi no. Nti mu ana be ba na be fa me. Edward Kusi no. On na Edward Kusi no. Eti say 1 year na anu omja idea na say 17 equals to Edward Kusi. And Edward Kusi ya dey. No, oya say ko be wale me. On do so ko be me ho ade. Okay. Ona me wo wiye no so be me ho ade na busuafo no say. Obusa so free no so free. O papa fi share obesia so wo hene. Na o maame so free mankasim. Nti no so ko wale ma ko ho no mo so busuafo no say. Kwa so fo ne abua kwafo. Ene share obesia so fo twema nso nkonyansam mo to mo mpema ne wale me. So wale me wo ne be ko mankasim o be cha kwa be to mo mpene. Eno ma mpena me to wo de nsako o so go de nsako bi ho mansa na nka o be me ho ade. But anye nti woni Edward Kusi wo baako ono oyo ba na be ma oba. Okay, eti one daughter yenko na aware na nye na de be hia ho abiem papa be fa me anti kuso no wa wo mienu kan kure na ma wo mienu nti se Edward Kusi ba no baako no akan ono na asane no wo de otoso mienu sa. Okay, nti 2 son Abshavan koma ya ye die eche adi so abase mi kuna bo mi dua fi se me ne eye ono ane wo fa ase akoda afi baako aja wo de me ba asam no ni o enti ya ko reverse ana ye different chire ne ye de ba abesi de ye ya we esie no so tanse kom enko ba bia de tie enti Edward Kusi no wu mienu no wi oba ba ko be ma ba ko ene wanwa Sanga wale me ba ko na kan be ma na chi nka obe wale ma ebusha fa so mo mpene sabe no nya fie se sabe na me wo mfie 18 years na wanya 80 afei bo me nkomo de ya wo hia papa yi enti na menyem ibe ma no na menyem be na menyem me eduade no me ne anyem na so ko trek ana me na se trek a wo ko je wo ko a wo jam wo stay me so me ma me so uni bi ana me so me awsem di dwa san de hwe mo me san di dwa san hwe ma me enti wo koi ho na be hwe me ne me ma me ana wo se wona de wo kwa ba metenenka wo so ko takurade akoye makakara aba nti me na mo sa me na me nyama so kura se me ja no mpo ana me so di dwa ko ta kan te station na me di dwa ko 3 ho no e wo henfa kedetia yo na me di dwa ko 3 ho okay nti wa na ko sha be ma se me ntom boas na okoba me ko shia no so okọ takurade ba nto oba be me kama no ma me 300 kan 300 list be ma de he na ko shia so me ko shia ne friends ayo ana wase me 300 na me fa ko ye me fa so me sika so panya adwuma ana de ma me na me jiska no ana me dana se ntim jiska ba fa mua na me nyem na me se me ne ba no me ba be ma no diska na ma so fa so me sika so panya adwuma ntim ana so okwa aba na me so me ka se yo me so me ko fi me ko ma me di ma ton able ntim me ko fi akọ ho me nti okwa awurade mfa no nko no si me no ko nti okwa me hu na tira kwan biem me ko abo me nyem ko na me na be ma nya hwe se da bi do na me ye ya nti na me nam pejetia ho ana me so ma me so ton dokun ana me so me ton dokun no hia me ne yenye ko hia ko one hwan ko hia ana o se akoso ya to na edu dwa aka na me so ye ana o se onya be ma bi ama me na be sabre na oba na wawo no ba be ma no onya ba be ma na ba ko so anya be chi oba no ekuta me eti na onya nwo ye yo ana me ma me ye se onya be ma bi na se nkwa na bo me hodo na o hwe me kakra me se o le ja me timi di dwa edie metima ayede ahwe no awo nti wonyai ana o se o de be ko be ma no so pese me ko be ma no na o so de be ma ko be ma na o so be wa me be ma be na oba anyemu a ye de ne ma aware ye me ba oba anyemu a o sere ye de ne ma so o fa so pe me so ga se me pese me wu wi an senti man ko no man ko papa we se no me kire se wo ba anyem wo ne be ma foforo na anyi nsen ye de ne ma awade ma ne ye ya de na ma mpene okay ana ma me ye se o anya hye wo mpene kura de me hye ye be hye amwa wo wi a ya kama bu me o ye sa we abusisem ma me ntan na me ntwe me kunu na me hu de o so be si na o te me ko sa awale fufu o yesu so abafie na wo ye we ya se me kura wo ha mi no ma me ye se o he de we na o ko ye na che me so menyem na me se menyema anya hye ne no nya na metima ye du me ya biduru na me dia onya hye
ana me tatra wo saa na me abidu na me de wo akola ntim kwa me head na me head me kunu e bai ba no e ba me ba ko pe kwa na ba ho ba ko aha o feeling cran ba no ne o ba me ne be da me sabre no ne na o ma me de wakoma ba me ye wie sabre ai ansa na wukunu ne be ba na o ma me de wabre ba me ye wie de onya mfa me ma no Mentia o woso wuto kuno wukunu ko e wuhu no ana ama mbe ka chew se wa hunu be ma bi odo pese odo ma be ma no ana wo kwa ka so wuntimi ne na be ya bidro no ne ade a ana a kire be ma ne sa ba e no ba wo humpre no sabre na opanyini wei sabre na ono me kunu ba no sabre na me be pa ekwa no me hu je achi no ana me hu we se no enti papa wo yo ho ade mo anya me ho ade ana ne na tena mfie sei mfie 30 years 30 years ni woni ne wo ma sei me no wonsu na ba ko ka be enti nsia wo ma ne me no be ka ho anwotwe enti wo tie wo ya wotwe na ate hei me online ana ba ko ka be bi na aka ma no wotwe wonya mfie sei I feel menya 48 against 9 ana okunu nso wo sei 53 years edi na esi enti a wo say 63 because 64 yo edi na esi enti a wudi mirika beto ayi se be me wa bodu edi na esi so me no me wala me no me babusia me mami wa anya serious na wo ya say me ye nyina woro so a ene hwa na betie na yo me ko babusia fo no nya me ho da me nana na me de ba wo timi ncham umbe fa no ko sisia na me bana won ana oye nse me yes me feel me kunu kan say na akwan so ko afi na me pastor me no tena wa kunu de say pastor na me pastor no tena wa me ba tobo no yes di mu eda na wanya ndi ne me yi na so say friends of man so friends of man want him go asade ni bi mu eja wo ya pastor edna de friend me so no me ade ade no mu train stand obi anke ne nsa nya na ojai aben so nko me wonya me ho ade wa asade mu me ho ade me de ma ho ade azie fo ti say wo be fo ba la wonya na ko jira ko be say wo preach wo mu say enti opanyini onim nyame asempa mu sa no to na so wo se wo so friends of mame so friends of man abuja nyina obi a friends of man atete no me tell asetna ben sister tell no tie oba me dey ohima tell no me tie wonya me ho ade na me so ha me ya wo akura me nya okwa afi akura be me nana no te nchen na me se akura no wo se me no atena ame se be nya nana ba ko tie no me ntimi nhwe nya ni han tena ho santi kokko me ho ade me busia ache papa we tin ai ja do ka no na me se nya me ka bo ma me dro bu akwa me ko bo ya mani se wa me ya me no ntem be ti na me furu ka dem tenten ko bu akwa ko wa ko bo me nana mama ni no se se ne ache sabre no a wo pa ya wade na tena di be sei wo se wo nana no enya afe no na wo ne be ma ya tena di be sei na ya wo mfie ka na ya ko 30 years 30 years ni nyina watena ho ne na wo twe enso ma ba ko awu afe na ni bra ba se wonya ho ade enti mi ko me fie ho no me nana mo wona me se nana ahima nana no se tena na me tena ase timtazo no se amama ne na mbo ma na me se no be ma tena wa achi timpesan ko den san akra be mo busia fo nana no antan bai no se ne okwa me hia no me ko fe ba ma ka che me se ai one day no ontimi nko na ahima be ne fe na obeko wa anko saa bunu gusu sa hera akura ko mfi di abon ho asem no busa on de ka akura ko mfi me ya yo ho ade se o se bi na ya me bo udi an de ka Ohemaa se de on me mo de mpe so be nya me mo de do fi otimi ntimi nko Ohemaa ben no na ma wo sa authority wa sa me nko fa do wa sa me nko na me nko film na no amade a enso wo so nko so fa so na papa we yanko wa ache bo no sa kaseti Ohemaa fie ma no sa kaseti na papa we wa si an Ohemaa papa ben wo fie we na Ohemaa no odidi akonya me fie akonya o we fie di akonya otumfo no otumfo mo na ne di akonya okay enti wo ka sa kon na ye den yenko wo ka sa me nko papa na mane na o mela no papa na anko obune ne gusu anko okay enti enye yebu efe ma me na bi wi na ebusumi mo twe be di bunye no ne koye yi ene Ohemaa na enti da be me nti me fe nti wa ma na me so me ko yi no baba bi no so ba bia me ne wo nkomo
enti o say na ntem bi aka no na mko ka che Ohemaa no Ohemaa say and say no ntimba obi o be ye wansum fi a wo ka ka na sie Ohemaa say abrante bi o mkromo abrante be was no fast no oba friend one shame was come no chi mkromo when you can ala me nyanya ni na bobo ani woman was we mbo it was no the dia no man be no me tuni boto is no me no man say ebi what okay I want to see a class of credit near the told you the boss on 50 cities. What I'm showing me. I told you, I got pastor, and I will transfer me back. Oh, share will not show or mouse can I, huh? And I'm school, or school. I don't buy, no, the man. Where better than I tell him, Sudan, but I'm a boy, I mean, come for some baby. And we be a minute boy, no, I said, well, which I broke, we are from super, and to support him, swear I was among Obama, because among who are penny or pay their people. I dare say, a dear paper were home. A dear paper were one team, quite the supper and I'm among them, the sharp alano. Schools or we are all SS. Day. Well, I know when you come, and I'm a mamma boy and a bar. I don't know who my boy in Besemity. I don't know, man, no, on some Shane, on Tobo. I never say, I'm about the Chroma woman, what comes about the Chroma Chamber. I don't know my boy. I don't know who my boy. I don't know my boy. When I say, when I say, when you must say, Papa, when you collect, intimidating. Why in the back? Why not the same? Your friend, Quadrunti. I don't know about them say, Bushafon, yes, I saw Papa to women must intuition be into them on I mean, town on a crack and I will go with and mustn't. One man met town or Bishop. Maybe I don't know what the bar. What's the one they say? Quadrunti. Yeah, on to Monday, Pastor Simon Raffle. Ain't no, I say, Quadrunti say. Papa ebusu for say papa nya onu anga ni nua ni ya ne kwadwentim no da onu papa sta ni nua burube and was say o ka che so mu share no ka che boy ne say ko boy ni fe busu no ka che me say o ka che me say me onu me ntata kra na papa we say nhwe mi yi okay nti no na boy ne metena sa no it's Thursday no me ba o ti ni pa na so mla metena no correct Ghana population is so. Why you know? You better man your phone numbers in number. Pastor Nyabotra, neighbor. You know, Quadranti Becas asked him the child first day now or bow when the uncle on your kind of now to say, Quadio, or about the Amin near soon near from near. Say, what is your about Shami? About Shami, Papa could have it. Maybe I take a new side with my sister. A woman pa, when you see the baby, who had the way to talk about think of a bit now. When you talk about Japan, who's in young one, and I remember baby and any pain, and if 5 feet there, our gyms and you say, what did I do at Tanzania? Okay. What we crowd over to only bit. Okay. Drop out of what now, son, Potter or a minute time. Say, fair, we're going to be more money and only share more. Son, I want to hear that. Because this was boss, I'm an answer. Ejale no mushia. Ejame ba mama. Ejale na mushia. Ejale. Mama Jai. No wa dance fu. Kamejo mo number. Ejale won so dim kula. Kromo dim kula. Ejale ma so dim kula kromo. Mama. Na bia ma na nyama me me. Ma sherifa. Dusuom. Ana say ya kwa frafre ma ne hawo. Pastor me. Mesi ni me gane do na enso. Ade ade a wo se nyama ma wo be ma so a me ma so. Mesi ni ma bia na dusuom. Bu sa otia pampa na so ba me to. Bu sa so ko na ba me to na hunso apa so be ko na nte sa. Na so nyama so didi ku me so enso e de be. Pastor me ba ya bo tre. Na wo ko fa ta fi ni ba ka me. Nti ma ya nti munya ka wo ka ma ne yo ya. Me ba nya bo tre ti. Me say Thursday now buy no panyini wo or say e jade e na mo koda e mpa ono anadum wo kan enye obi na ba me wa dance mi ni wo me si jale wo ba bi wa me ko odo fa hin obi abro fa ya wa firo so ene e de kuna to e da ba kan e ho do de me ko ma so de me ko ya no so ma ko de bi drop pra
ana odam baba bene wote saw onto me ya dia wote baba me so baba me to me ti yi ntu so sheda na nya mi fie da na ada me wo kwaje won fie da me lo kwaje to papa ewuro me sister ewuro me tie na wo abobu da awo ana e pie me so da wana ni wo na ni be gudan wana ni wo madam de munya bo se me che ma se mu achi abuta bi gudan ma ko pra na se bu ana ka so be da na di achi na wo ne wo dai mu da wo hin chese wo na ma ne che na abro na wo kan ho ye ko ana so obi a shabro sa to aye so fu dai ana wa fo wa di gate ato da ne ba ko ano omo mo ye aduma ho nyina hu se da bia wo do ko da ni so na no wa de ti na no ni abia wa kwai ko na fe ma pam a wo be da o ne ma ka ko ti sa ko ma man na dan mi da ba na ni bia ba de ona mi bia na me ko ene boy ne ko da bia no me ni one city crowd da ni bia be bi sell 5 times so an kan no kure madam ene ka se wie me chia se numu achi tete enti wo si abrosa na se na ye ho adan obi dan obi dan na ode ahe nsa so won hwe suma no ode ahye boy ne nsa enti mpansim finim da ho abrosa ni na ekwa dantam mu sei na obi asi ba ko de eso ye to aso fom da ho no wasi fom wo na wo ho le form de bi adam hoda enti manen kan de wo no enti form na eda ho no eda ne wasiesie mu ana se eda obi antim afi no so for na de hen sa wa ya wi ikwa da ne ponda no enti obefra usa abre ben na ya wo ne kokohie mu no o me de phone e kasa oh pastor Jesus one come amen kan kire no o me de phone e kasa se de tietie mu nyana se nenye ni tietie mu ye ni tietie mu anka wa ma ha fo se dabi ali anu o ko dem nam so o mo ni eto o mo kan hu bi me fie fo nyana sia sa wala mo mpre kan me ye de me pe dabi ma ye de me pa if me fie ene ne be ne pa na wo ne ka che wo se wo ye de wo pe me fie o fo ne se na wo ba obu se ni be na buwe na so kan wala no so me se ma mi wo so wala no bra ben na wo ni hia wo sa dan ne mu so na me do from me me ko anto phone so no me ko onu mu hia wo bo ne ho ban wo hye condom on we said dru adro ben emodi me du kro onu ma na onu na wa ma obi anom etu ko ya no wada phone no so mi pese mi hu bia na okwa no wada phone no so na onu wa ye de no be ye eti mutimi hia mpredodo se wo sa dan nim ele bi ntimi nkyere ma me pa ho to enya wa na bai me ma be frew wa no ba meboa eti de wo ha wo de aba na me bisa wo me kan wa so jana obo me na me nya e de na wo ri me si wasi makofa be ma o fa be ma na tisa wuni ba nya wuni no ja me bidu bon ba ko ma wudi bi na so na ka wo dia no boy de ko ko ma wudi bi oh etu na ka wo dia no ya no bo say wa ni to bi mo ska twa we sika se no de get plantation na se mo to ton ko fanza se o hina sa se o wi o hina sa se aton na do mi to ya ni di o no mo no ni na ma fiche bi so mo na mo so eti wa mo ni na ma na se do afu be sa se aton se ati aba ya sa se so mo je fi ensema ya mi ni ma ye be bi te e bo asasa eti wo be bi ye na kwa be papa na na so me ba wo eti ni kwadwo nti no ye bibi wi na sa aba ne opanyin oni pastor beda me nko no da ku me fa boy ni nyina no se me won pe me nyoba ma no nti me ko ye bae no ba no ba ko pe wo se ne ho ma na ade tie wo sa ba mo ba ko pe no ano ni nyina na no ma obua ye ko ye ni bae no ba mo me se na na twika na ye ko ye na no so ka ho u fe ye na pastor na ma so le frus de bia be ba hu bia na be ma wa wa yes abe 10 ni aho me pesa me ko fa boy no ene madam nkasa mo kasa wi no bo mu ni se me ma so na ba en se du ak me twa peace but ese be ni na mo ti awon bia no aye mi hu dem so pastor hello madam mami quotation back quotation yeah
Galatians 5 verse 19 to 21 and some you di kan Paul and ebo a Christopher nyina akokose honam nyuma no de de sa wo how di quotation mi na chi ba nyina no de di ka ya adwamambo. Okay, Galatians 5:19 na ka pese o kan wi ansa mo chirichiri ede na wo ubo adwama ya wo bu hu fi there be kind de wo ho no eno a akohwie ni tan insekuro ni abore akayo. Okay, ni nyina Yakobon ni nyina wo ho a etia o Kristo ni bia se eso otwe hu firi sa ne ma no. Okay, wo yiri se quotation the audience from Frau Yere na me pese o di pastor nka o kire mase but one mama say we Amos chapter 3 verse number 7 Onyankopon say onye na ade kwa ansa na Onyankopon be bi no fa ne nko adifo so eda ni timu po adi kire wono mansa no ayede waye de wo ye no jo. Yes, obai si wo boni de ade na wo yesa me kire ma kire wo yo yanko kam sense mi twedi titi about wale the too much de o munyina ne se na me ya adwuma wo kageti a ajipu soro honum unze kageti a o ko distant adum soro honum na ne o filling station mienu ba ko soro ba ko fom kese na wo fom no na me serve bia ba wo ho na madam ne ye ne se na wo ye bia ba adwuma na me serve wo ho se wo ye bartender na wo ye ne se akola na wo hwe wa abaya no be ma bia nyem na mo awo ntafo nti memnyai bia no tonkoton tin no nti ton no mu na ti ton no mu no na abu akwafo no o mutimi ba o maame no wo ba me na mnim se maame ne bani adwuma na me ye ne nipa ho adwuma nti o se menya ani die ni buo ni kasade ma obi bia wo ba ho nti ne eto mi tin ne pa. Okay, I will be out to them be kai ba bia to tin no they say woman the why ya class station. Okay, emwana me hu say wa hye dokro na dokro fufo na o me hye no wa wono kra de na nka me pese ye be ko office wa ka ho ni nyina ye nkare ya obo ni dua no ye nti a wo say o ma me say me nwale no na nya no kresa me hu wo no in fact dokro na so wo no wo fu aye sei akwala ahe wachi ene dokro no so ye nto efa kura ene nchina misisuo enti bi hu na me fro se bra anam se wo ba na wo he wachi ni yini mame na ekoton wo ne maduru se wo kwa no aye den o be fa ni ko wuyi ni mame anam chi kusia ba ko she panu na me yeti ma akwala no anam so de oba da bi asi no obeba nya abotre enti da bi obeba ya ade mu bi akwala de ba me nchepe ne mehu so waba. Okay, kakra wo ye ne nam se bu akwafo ni nyina beton ne ma wo nti no o mo ka chem so aye den wawo nam so madam fo awodi ani o se me koye na doye ena me ton tuma pofa ena me to semina kiba soap tintin ba ko. Okay, ena me to pabo leaf mienu ena mpila leather ba ko ena me disi kaka ho se me de bre so abe sika se na ade to so me ba ye no na wuni abu akwa ho no sika se na ade to so na mo be kana me nkuma fa me ko ala so ehwe ma me mane nkasa Sam fan say be 200 because titisika it's about 30 years in. Okay. And I'm the enema ne ma wo ma me ne ntuma nam de mija ho ba e. Enti wo mu be say 1 month no. O ho a no aba wo be ba na akwala ne kan ho. Me box no so ntimi yi mu ne ma na me de ne ma asise na de akwala na tum se de be ntontom nye den. Enwi akwala no. De ntia na me mpese ye be kwa ye chi nyina ne se ni nyina mu woni na betena. Ni tia wa mu nyina ne se me de ne call me krom abo Abuja. Okay. Ye kwa no de me kasi so na me twa so aye to aso. Ye ba ye no. Ye kwotena me fie a me ankasa me ma me wo mi tum. Me ma me owo mi na no na wo du ba kum na me twa to. Okay. Owo mi na no 7 months eno nyinsen machi. Ena manfo tu no fo se enkwala ne dɔɔso nti wɔn sɛe machiri ba no ɛna ɔmo ma na duro de kɔsa ayɛ ne kun no ɛna ama me nan ayɛ sei no. Oh, okay. Me nante yo na wini wu a yɛ akwala abɔ ne na hwɛdeɛ me nan ayɛ oh kafra kase we no ɛna yi abɛhyɛ ha sei no na wa pɛ ho asɛm anka wa obi amfi me kura obi amfi me ne nkɔkorafo mienu na tifie ɔmo nyina obi a hwim kɔ na aka ho abɛsi sesei say kura de say kaya first me tumi na be bo we mu say
kafra me do ba e osu nim kra adwuma ye me ko ba de enam se wunim ba bia nti me ba eja esome nam de abeto me so anopa no makotu abesu mire nam de abero afu ayeye me so la himache na o me ensa makosse sape ne metwa ba odi atu bancha tete ne ko ni nyina mu na wo hwe no bansusa so ase me hwe no tu onko afuo mu de ba behwe me kwase saba ansa na mabesna ko ba de me ko ba wi amesan ko me no atena saa de awo ye ba odi ka wo no 40 days ana woto owure oh 40 days ajonjene wo ha me ne me nya abotre ma me o kasa ma anka bi owo ye 40 days pepepe ma kwa afu ma ba bibia wo fie me mpese o ho be kire wo ye wo hono ma na me hu se ne ye bia wo ye ne mfa kwam intimentima mpi abonten cause akola ni sa ena do de ne ba ye so no onya 40 days no de ne ba ye ono nso so apagya ni mu kakra ko 3 years nto mi jodi akola no wada mu a o de nsa ko wona ni kro bi ehu me ti akola ehu saa upie ye wo beba na agba anwumle no nan ena mkobo me bra pen na mane ajanim yemfa ho ni nyina ntin woni ne wo masem ba o twa to wo mfie sen o ko 11 years okay eba ne sen ena be ma no a wo kana sem se woni no akoda no woni no ninim ne pa me wo fa ase no enye nchen wo fa ase me wo fa ase woni baba ya wo bada bi of chese eya abusia okay eya abusia okay ye nyina bo nton ba ko ye nyina ya abusia ba ko asem si a ye nyina ye hia ne aka na efiri ho eba ne sen no ko fa be ma no ma wo bo ni bia de wo mu nyina ne se boye ya ne nete wada bia na suba bi kutana mani nye ho ana me ka kire wo ba yi se boy ne kwa odi enam so no enye ekina no akopirawo emmoa because do obeye bia yes kasem bi kura no woteteto no obobo amane ye yinti kame kura betimi anka mbeso obeba ho osia me na aduane dia na aye dai wo chance a wo de boy na aduane betumu no meme die na eja fa roba no ho efam asene se yi no na ade mabomu atuma ma me maka cho se ale hey ale ne panimu me nya abotra ma men kasa ale ne panimu te se me wo de aduane ma me we na ade ade atum na hwe boy ne de wa ye no aye ne ho adwuma amanfo aka me so boy ne ntimi nye sa me wo fa ase pa no me yire no so me de ne ba kru ma no onye bi da wa nya de wo kire wo ho na asista na ne kina ene boy ne nkoda ne bia no aja mfi no a ye ne enkomo na ekoso adwuma efo ho nyina hu se da bi odu wura abrosa na se ho abrosa na dan a yesi awi ana wasi aflow so no oto aso wo soro sei ene wo so de ne ma na ma na akrate da bi wo da fie na ta wi abo anu abede da ho no ma onya adwuma so no ye pan a eho anu okodwale ye no afa ne ntale ko no oba anu atopan no du anu atobanku ne nam oba anu de bre na nani age na chese oba 20 cedis no de ama no na ama no kese kra me ka ba me ne tena ye no madam me share asase ton ase ye me na ka pese ye besa reverse ya ba ye ni twa ne short ni twa ni te ya nka meduru ba bia o ka se da bi nya dua no kra tiu onse ono wabobo kwa adu ni bebre wo defense bebe but bebe ehia titiri ye eye de na wo hu se wo fa ase no afa no wo bo ni dua wole me kan ba me ton plot no mi twa blocks 1200 ebere no ntimi ye kwa mi twa no short 1200 abo ka ba ko gu anwe gu ena o mo sa se san no da plan ne se wo hine be te plot no foforo ena me duadua pa mi chese me mpese emro bani ade nyina me duadua bi de ma mi hu se boy ne plan no ne se mi kokromu a o mo ka kire me am se enye nokure mi kokrom no mo ka me se o enye nokure wontimi nya sa nti we na wo mu a na wo ka kire boy ba ko ka me je ne number aba se boy ne ne nada wo ne ne dada bia no wo ko ma me ho wo fen so a boy ne ba ho ne ne beda wa ba ho mprenu ene na beda boy ne wo sesi a ka me je ne number aba a mo frɛ ni sesi a enko be ka de me ofre bo abuja twemba fen so ene ne ba beda fen so ne ne ko da o kram so wo ko ma me ho a no wadi nka pa be ma wo fen so ho me pa kwanu tu na me nkasa
boy na na ba ho na o sa da machi na za wo de na da wo de me wo kwanu tu busia fim na me da na so kwanu tu wo da na me so da fi wo so ne me na me discard wo no afa ntinyo na me da 1 million no afa 500 no afa sa busawa na ko abontin na obi ayi scan na de ana 40 million me yasa me de sha ba bi anhye ana ne mpena no first scan ana ofre wo kai ma wo na aka 500 na 40 million scan be di won say when boy ni na mo chele di scan mu di scan an family 4,000 ya wa aduane wo ho bebre body banche mako me ye ntosi nkunu manya adoa ni nyina me ye bia che se ade abeto aye nam ene je ni eye den na hu se be ma na me kan besi so wo kan besi so fa si so pri na yenko eye den de wo mu ne se openi bi wo ho ka meje ne number ba wo ya assembly man dada ena ekoba se omusi wa kofe fi akola okay ena boy no oduru ono ote wo no was a penim boni a ummu hu ya kofe fi akola no se ma kofe fi akola be se ma fi akola de a wo su di pastor yire kwa ne boy na bodua se o bodua na anwumre no de snap ne sika koma konfo no ma dane ya dane ade achi man ne te wo na man no so di nsuo na agbo onudua bi ade achi man ne te oduro no asa akodi di man na atem na man ne se ele na wo mu me kura sa so penim boni a wo fefe nkola wo se ai wo ni pastor yire oba de pastor penna basiriwa okay wo kan ya penna boy na butu fom de nsa abrobro fom abodua se wo bodua ni we anwumre no de snap ne sika koma konfo no okay na man no so aboni bi nti ade achi mi twam na ono amu credit ka ba bi a yete na wo ba yi soja no eno se penasmesi assembly madada ne se me di ntimi de ma bodua de nsa abrobro fom me di ni de uwie ya na se wokọ wakodane okay na man no so aboni bi na anu ya wasa franto nya ma abobo ani dua wo abo yiri dua de ntia ma me bo ni dua ne se ni abole na ekoso na mbusa sa akoso ya me no na wa ha me nam do ba akurum ha sesi adua na ye bo no wudi no mu gina so bo dua no sesi adua no we ya bom yensa sesi asem sesi a me ene manya asem enti dua na wo ma bo no se ye nokure wo mu se woni boy ni ye bibia aka nokure kire me wo se me ne nya hwe omo musida ho nyina ka kire me bato omo ntimi wai kuro nanim se sei na ekoso hey ana me de ma metimba bi dranwumra ana dwubo be 8:30 to 9 na ma behwe ba bi a woda me ba na wini ho na nkwala na da dem ho ni nyane pani no wo mu na ye me ne ka chi na woso okoso aduru no okoboy ne dem ani na akoda nti bi 11 afi ni oba beda da bia wokoso aduru da bia etre bia awiam ti bi kan se enne me ba beda ho no me ba beda ho no aye bibia awi ba beda ho no anadwe no nwotwe a me kwa dem ho no me kwa no na nkwala na gu dem ho mama mo yeso na se na anadwe no nwotwe de okwa de wo so aduru ene de obo wo asa na ji wo mo number si nya ba do ha me kwa me de ma ngasa o boko de mabusa wo se nya no kure anam se dua na ye buru no wudin ni gina so aye bodua dua bo so wo ye dance ni wo mu a ebeti ma nya ni dua ma bo ni dua o bo ne sei bo me bo no se enti bebrebe nyina chi no se ye no kure pa se woni mo fa asi pa twempena antonya manya dai madam me kai ni ti no kure ye adwuma wo se woni na tena ho afi baako woni na tena ho afi baako ejale woni ne da Jesus aburusa na se woni ne da o kofin so no boy na ba se abeka cho maame so woni ne betena ho o maame apene so woni ne tie nti ho so kwani ne koda kwani tum oba bu obuja so no still da bia woni ne da bia akire konfo na kombai o so de ne koso aduro hotel ana ne koda ono ote wono so do ma hotel boa wakọ boy ne dem ma enkrama nye di parish aka enkrama ne wiu anadwobre sa waka so okoso do na okọ boy ne dem oni de wi anu abeda eti yede na kanka me kwawe no sa boy ne fi o mo ye enkrama wo ho tu okotom
Mwana je no no. Efiafo na na je. Efiafo na boy me kwa we okay. Aya da na nkrama ni we okay. Busane hoye. Mwana je wo. Me ko ni fio datam na kan me ko kan ko na hunto wate. Imprensa na boy no nkrama no ba na boy na aba pam nkrama no. Nti wu afi wa odi kan friend say wo ba. So mo de phone na kasa. Nti wu ra ho na nkrama na hu sa da no hu ana. Omu me na boy no de mi ka ba pam nkrama no de me. Nti e da na ko bero. Sabi o wunne me. O mun kama ni nzo boy no so che me. Kama do ni wa hu o wa no o no. Ah nti ba sa wo tie mu ana. Wo tie mu se. Me so on ja gbo no mama be me. Da bi na krama e ba wo so a. Untimi ntiam se bia nipa mbro boy no de se enti mbro wo ka se. Me ka se blabe abua no amehwe ma baby mo duru no be me no de me ka be hwe me team no be na wo ko na hwe 90 ana na hwe nika na hwe de na kakrama ebe akwa aso ano ha na ba akwa aso ano ha no mu jojo wo sister eti wa dia wayi eye so do wode na wo ka no me ba so do wode na me ka me chirim so do me ko wase me ko be ma me ko be ma bia o do nya me ka mama nyu eti 8 na wo ko so edu na do 8 wo ko so edu akoye de ne se nya me dia wo do na se nya de wo nyina just so do bia ko di me ta me ka so mi ni wasa no se me nya no e mama do sai na wa form wo kunu ye chi kan kore ne na ne dua ne ma mama do ma form nyina de me ka mama de ne ma me fienso na wase amawale fienso ono de sai your friend Safo. Onu kwa pe de ba mo. Asa me che. Oh, saba na baba ya no. Na me be twero to bo ansa. Hwe nkwa de o. Kan kure no na be me de eso ye wonye. Safo wo fen so. Ana wo ma me de ne ma wo. Wo ma me na adwene ye adwuma. De ma me de ma me. O ma me ne se se ne bana. Nda bi tobo. Bema oba wo tia wade ase na ma me da me mama o me no awo nkola nsia ko fa bema fofo no no safo ma tobo we bi so no ma sempa onso ba me ho tobo enti sa okay kan ko ni enko safo me so me ka safo na odidin ba bi o na so evangelist safo offense okay fine boy no na me ya ba ya no na to je no me da bi nya no wo ka me ne wo tena ho na to me no tena me na me chire mu aha on so friend Kwame de wo ka Kwame an kan he me ba de Kwame he no boy no frego e pro ya ba ya no da bi me ne tena ho no wo sa na ne te ho boy me ya ba ya na me didwa no o ya no ma misika okay na o ma me na da okay enti o hu me no say e akọ so agije me di sa anti Metemeka no ko te meka o ko na ho he abu akwa sa me me fe woni ko patasi odoko patasi woni do ko da me kuta ba penyin no ba penyin ne kuta me na o se me ye mo bono do hwe me na me ko mo de me o de me ko no ma wo ba so woni ono so ni shia okay safu ni shia mpra do sen afi so ni no ono me ko no o family nsape miensa na me ko no biom akodi busumi na o twe miensa se na ko di o ba no pe miensa pe ana me yes nye okun nya hye me ko wanu ho ma ko pe bia da di tina me sister bia cho sister na fa sister choba sister ante abetie be ana me dem ko me ma me dey chance one way and now dem no be no second one no so dey say Kwame dey Kwame your ex boyfriend that one real with that am I no kwasem Kwame no your ex ono so abu akwa one na da do say 3 abi first one was 3 Kwame dey na say on so 3 now dey 3 na won go when you watch it bro on kan okre I know you for but say no why be na wo fasi that be you fasi no kra me pese na papa yi ye dan no man panyimfo no da adua no ti yan oba ka de wom na ye ana me na me tonso so na me ko tonso boy bi o so fi o mu ko so ana me adia sherifa e try be fra ma me no ate o na ko ye be ko tonso na ade ansa boy me ba bi na papa be ye no me ko se me ko pepe ni ti na me ji nso kejetia enti me ba ade san me ti me betena kwa mu sa na ka mai enti ade san no ye den problem so kromo nso ye ko ade san ko aye o hu enti ade san na ye den aye wa wulopu mate ase ana me ko tena so dro me nanti free ko de ko so dro ana blan ka se na akobo be 11 na blan ana na dublo ogina asam so menya ka akwa so kutam no so me yanko ame ko dade chia
na ba tan don antana just ah na akura kan ho na bra na so na mbeda me se me mpene no for obi a me ba bi na di no was of for so me no kwa no mama man enso so wo so ne na no wa nada enso da bia akoda mama kwa me na enni me papa wa ni papa ode tutu ano na wase wa di titiri wo wase ba man se me no so me mama me si mewu o mama me kwa no man ba lock pa ba lock no so ne dan pedo sen o man ko no ne da na me ko da ona mama me to aso ben prince anka se wa na no ne de o me ka no kure o aja man ka no kure na ni ho de tobo wo so ko ma ni nsuo ma na aduani di anya different the mama me sa na yanyam pa ana ne de ngo se no ogume tobo no de madam o kan na ne nkasa enti wono no wa hyeda ma na amfa anye we sei o ye nkakra ana baba what say we ni din kire o ni so bi ni no wo jono no ye stranger ono no kwada na ho he ma madam ma ko ko ina tin am sorry ko senka wo fro you use your generation to play fredro ayi abobiga aduam ma head am family be ma ko da ni che wono wa na eda na o fi am wo aja me ba ni nya asitan bo ni wo hwe me ya ana man basa ana ho abie yenko enfi pastor yenko madam na na wo hwe me akwa din so atan no di be na me na ba atan ko mo da bia kwa so me say ya na e so ko ko tim ka sa do madam da bia ba din so ton me ko habi ran ano hey me fa me bia bi intim no so mentim de na asa anu nko ana be ma me no wono na atena afi ba ko enti ada so ku mi sa me ne de bo so mi eno so ne na no wo sua de ne koe no what wobi wo so ne na da afi ba ko eje tie wo se so do si ha wani se bebre no nye bebre sa omo ye say safo kwame stranger na wo kwaka 20 fi wadu amoa no ono kwa Dubai, Shaba, on it was done. One of the matum de den, and what can you tell Dubai? The anime share Dubai, a man, and mamma, more Jedimina, really, Mamma, Juma. Now, who wants some more? One yamu kese mo mama branya kwade mama dwemu samo beto nyina kwesi ebe pono na yato amano asa nantwinamfo ni mu mo de manchia mo kwa me honto me so I say nantwinamfo ni me chechia mo friend say bag fo adwosuo fish fo ni mu enwane kwatofo no me chechia mo makoni ntosu obia me chechia mo pa nyankopon wo nhira mo na wonyemo kese pa sanso ena obi a wotimi nka bia me chia wo mu donti na nenso yasan ba ohwe ma ho fadie na ne kese age aladi metena sese ya ne ye kwa ne se ye ko ye dem live e wo Facebook do Facebook anu bo nhira 104.5 FM Facebook arefo nyina me twamu pruse me chechia mo pa obi amra na yenye yadwuma ententententem YouTube so yadem live Nhyira TV on YouTube mama dia na share and share che ma enko obi ho na ono so meka oni ni dwuma die no emu Madam TV die woni dada say we give you the best nothing but the best and ntia ma unia eyanko a me Madam TV arefo nyina so akwa ba match bosumi ya yagwamu yako enkakra ena ne de to so dumienu afempemienu ene aduonu ensiamu ene enede ene meeting ede agia ladi enye asemketu akra na wonim say ye base ya da no meposa awia aduane kakra na me de ahye nsem no wamokomoku sabe ya da no wo abamumu na obenya bibi na de abo wasirimu na de me de ma oni edu say ya na bi mu bose edu say ya na bi mani age omo hwese meeting emfa enetie me dia me de ma onanyina ne se so ya na de daddy samu so juna
owa enu anu no ala azimeti hwe metwa so fachote so ye na the daddy samunso juna kire say odo de odo efe odo ya homka enti moma ye no do ye ho nipa ya gidie wo wiase mu ene yi ne won kwakene bi ne ni wo biem eti wunu na wunu ne wodwam wo na wunu ne nkasa no wo be wo mo akwa ye no bia na ube bia wo so to kra wuni wo line ni so ofo nyina ya aka ompotamu ho odo ede wunu kunu twia akosi da ben bra oba no wunu ne be ya akosi da ben odo ede misra mumumia no do ye ho wate na nipa ene na ye de kire bi ne aka yensa aguebo adaka bi mu na ye koto ya twene kwa ye be wu ase kwa enti sabe ya won kwa downua na wonso downua ne nyina ye nka mum na ye no do ye ho eno na mede ama wo house mu se soye na de daddy samunso juna odo ede ene ajia sharifa watena se ya ene wodi maka kire se ye wo frafra ye maye frafra mu ne won ye san wo zongo kakra enti wo hwe we eyehuda na se mayafi enti wo hwe me a enje se ne no eho enna ye wo enti bima masharifa kwa ba mama na ho te say bibia ye boko na say adom kita ye pa won bia bibiri ni bi ebeba ababebo sanso enna agia fauzia wo timi benkum so ha odi ne hene den odi ne hima den on how to say ka hausa na menyoso ko lafia Sanderana sanuka ne ya gida afia lo okay a friend say agia barkisu free make ba eche adela bo me hene ni ame wate so ha me ma no magia for moya me salute kaka ebo me hene 30 minutes me homete enye easy agia barkisu kaka bo hene wo ne say fi ba let say oh me dey na very calm so the one zo me okay nti o dey kaka no kwasem okay bibia boko de adum abadum nti e koye ni okay baba Zakari now what to say hey Sunday la chani mi hello ya no say mo ufise cheshe da fam emia na papa me ho mi say che what to say do ti na jeso okay ya asala meko eye mma sharifa ho na wodi ya awura ba bia ye kro no enkomo aye di wo fidua mo nche kra mami bi ya wo dwane beto aye Amina Ibrahim wo fratasman so de me mo kai nkomo ni say wase mi kuna frimo na asase a mi na mi di misika kokoto ye mi kunu wofa waba betenam eja Martin Azango wabetenam nti ye meje masase wode asase no nkrata bai medano ye kwa homa no so ene wo hene a wo ye mu dansefo atwetwe nkomo ya pa Martin ani enya no na adom abo adom so yetimi ahunu ba bi opanyini ye wo yenti nkomo yin frimu ansa na ya toa so akoye ne mama me na what to say na odi ne honam nse wo man afi no ne ma we ana odi ne asante kremo wo ya kremo ni pa okay jo wasam no me ma usimenum bone tofa e bia ne de dika obi hwe yen na afa menko manim na de aka nyina yenti frim e ba cho ma sama me de beda me catch you said that no kokosua ne den kakra wansua hwe na asa akobae wasua ene show na me hwe se wasua kakra me ba so me ne mi connect e ja me bo bra kakra na me kopan so kofa entima beton enti be ma no me kan sa me pasase ato na be ma ndi manim na mpepe di meto two plots no me si ba ko so ene ka ba enti be ma no enya accident na be ma ni free be ma ni free mwachi me yesa me ko masase so a eye me kunu wo famati akotena fie ho no se o ma me tena fie ho no na ye me kunu edia ne wo fa ase dia ma bona wo so wonko eno ane ma me de beda mo se madaro mo no me amunka bi ma me jo ni didn't say Efrem na kankam na wada ma on da no ye ne wo twetwe nkomo no acho ane jo
wada ma bebo yenkyeremu kakra de wonim fa nkomo ya obaye de bedan ma yehunu yo madam eti nkan metie mechia etiefu nyina me wo be kwai dom na se okay na asem ni nyina na se maame egia wani ni ku Ibrahim eno mu ba me ho omu ba ye na chese me ni me nse no enetie okay asase no so ye masen masase nti na ko yese me na asase no medi anim okay nti me ko Ibrahim ba ye no ena me ne ko asase no so nti ofre maami enso ba ena ko kire na asase no na maami no ye se wo pe okay nti mpacho hwan ne di kan ba wo na so Ibrahim ne ba eye maami amina kunu ne kunu yo nti one maami ba ya maami ne kan so pe no no so okay eni opedi a opani na meji afiri no nti mene ne ko abusuafo ho ye ko kan ho nsem nyina nti wo betu ya kan one maami ene bae enom diska ne bae na mdema abusua no nti me kokoye krata ti krata yonu mu no ene me busa ne se memfa ho edini ene enye krata no ene Ibrahim ye se memfa ne yere edin na mse na be ma wo to ade a wo si debi sika ni nye ni sika na emu me ye obey sika ene wo de to edi ama no okay ene ma me ye krata no okay ene am de ma Ibrahim eti omu anu ne maami o maba na o ma betwa brok omu anu ne maami yaba na o ma betwa brok eti de mu yanse o mu pagya dan no ese bedi obeba bia mpacho wo one maami ka ho ebre bi obeba asase ne so bia one maami ene ba asase ne so okay omu anka se yisu ye kai eti oba no de maami no de naba ti mi hu preko pese o ma pagya dan no edi esi ho no na ye pie nan mienu wo so sei ene mienu wo efomu na chese o mo de o mu wo faase bi ye frɛ ne yaw maami ne papa no ene de abrante no e baaye etom de yaw baaye no ba ka chem se nana wo faase ni na me pese obehwe maami eda no na daachi biaja safe emra so seye ba ya ba betena fidua no mu ena yaw no timu anti dako wo fie na yaw ne baaye se yesi Ibrahim akonya accident amsa asambe na wo kan ondo akonya accident se no so na nye nkontompo ena me frɛ maami no so na eye no kore akonya accident nti nyame no kure ni ha me yie ayiye ne de mentimi ankobi sense ba bi o mu de ko ye no nti mentimi ankobi ti wo mu wie ayiye ni nyina wie ye kire ne wo ho ena yaw ne eba anadwobre na mata obobo opun nam se yaw ade na anadwi eno se ne wo fa kuma bi aba se efie no ontum firim na enye na busua dia o se wo de mi to firim a enye yi eti wo fa no ne ba yaw no ho ba yaw ne ho se yaw ontum firi fie no eti ne se alaji Ibrahim free mo no yaw na na tifie ho yaw na tifie ho Ibrahim no na de yaw no e ba kire me yo eti yaw ne de ebre bia okọ be bia na so oba ho okay o de ne yire ene ne ba e betere fie ho eti sa Martin no betu yaw no efiri mo na dwobre eti ade tie na mia me ko eho ena me ko busa Martin se wo firi hene ene wo se ada nkade ba sam nam se na edan no otimu no wo hu kwan ben ene obetra edan ni mu ena me frɛ maami ebo na mane se mehunu se abrante bi waba betu yaw no a mode ne baaye no afiri dan ni ti me ka che ya ne so onko maami ho enko bona mane se de asie ni ti eno de so okoye se wanko na hunu yaw no wiase biem wa hu yaw no biem ni hunu ni biem kopim se sa Martin no etena dan ni mu
ɛna maami na mpacho Martin ne betena ya obeba wa mane no wo ba nan ko hu Martin no ne ko bisa no me ko ho ɛne Martin no ko ham so ade chiansa na me frɛ maami de ntira ne ko ham so de tia me ne ko ham so ne sɛ Martin no Ibrahim emfa ne busuani bi ankyerɛ me ɛna maami nso mfa obia emre me kopim yawo no a omde ne brɛ me no okay etina jasa me de minim ye sɛ yawo no ɛnom di om bibia asanesa etiminim obia bi okay eti yawo no kura no ɔne woman bi no ye Yehoani wo kyerɛ de ɛwɔ dɔmna se o eti yawo no ne saa woman no ɛne ne te ɛdan mu aboso mi akatua ɔno nachi ɛne ɔde akoma maami eti kyese de me koso no ne mani ye hu ti maami ko saa boy no a wɔtimu Martin no ho ɛka kyerɛ ne sɛ wanim na se wantu amfiri ɛdan mu a menini mienu ye nkyɛ ne ye eti sɛ saa na te de a ɛdan no ɔmfa ho nkrata ɛmfamra na munu sɛ ebi Ibrahim na ayɛ handover ɛde ma no ansa no owu so ɔde ba de a ɛne de menim fa ho no bɛka ɔka kyerɛ m sɛ nsamfo ne nkwasasɛm ɛna me ka kyerɛ no am sɛ woni me pa woni me kasa no ɔsɛ me yɛ de me yɛ hwan okay meba me pese ye no pa ne kontem ho enti kyese wotu ho anamo wotu ho anamo pa na de woni ne se Martin beji asase ne wo ho no o ka se ya amina sika ene ode agi asase eno ne ma nkrata na mo ye mo de amina dini eye okay eye sese yenya dansefo ba ko a wo di adanse wono ne nsam po o hobby na ye Ibrahim to asase no na minim de benya no ne ne wakasa fi se kwadu ne de ke body si Francis or de say Martin eso na minim se producer guso a wo pusu ahoma no bra ye bo pri Martin kyerɛ sɛ busua na de no wabetena ho so wonhwɛ efie no so tienko busua ne nkyɛ ne enko bisa wonum sɛ ɛde na asie na sɛ ɔbaa yi sika pa ne pa na ɔde to ɔyɛ de a ne na esi dan na Francis Ben na ɔno so ne dia bɛka manim sa na Francis Ben no Martin Francis aminim no de Francis Mikado aha but we Martin Azango omina ye wefo ti sa na beba fa cha ye kwa homa ne so na menhwe se metimi enya eya busua no mu de o ya available bia na ye ne ntwetwe enkomo misa se de ekosoi wonum nim ho bi ana se etesei big mama bremo ye nyanya obi a yo Ohemaa medase no kwase me wo se pa ya se ma time me de pa me kunu tu kwaye to asase na nipa na wo to asase ma ye na ye nyinu wo to ba ko to ba ko ho no he ne frem sa brantie bia base ne nye paper ma no na wona wo de ama no ana sai na nipa no wo nipa na afa che ene sofo na wo to asase ma ye na akoton na che se wo ji sika ni binti no wo he ni se wo anyi sika ni bi dia kamje wa de ma eno ntini adanseni a abom se papa isabi onya kola ontimi metra TV so ntwantro okay o see man on say say the life no oye boko enti no woni ne kunu nyina na ko oye na papa no man ne say me yire esika en ode to asase enti me yire na wo sa wodi ndin it is one adanseni abam say wo se ne yire sika na me yidi na ode ye dia ene na busuani ni wasam okay so Philisa say mama na you ready ayenhwe ne nkasa na well mini mara de bia na wonum so de be fa fafofo bi enso de evangelist Brema we guso aye twen se mama no beba na ye no atwetwen komo nyame nhyira agia kan de ana mebo acho agia la agia sanuka de ose sanuka de me pacho misro naima de tene se naima I some money my made no ayensen phone meba memo ato so hello papa na what to say meba yo hona na kasa wadaro ma wapo mu ye me hu ye
Oh, many Panyina Zango Neka say. One on a Casasi. Wadaroma, a high insure 104.5 FM, or Brady Mediasun hour, Bidi the Ohemaa B. Ohemaa Peace. B, A, B. Bato, meet you. Wadaroma, what did Mammy friend no Amina Ibrahim? Amina. Yo, I didn't come up with dying, and Chepi, Nana Seminana said, Nukunu, any Ibrahim, our young walk fast. Na ebra woto ye no asase a wono no atete ne bottom sika dia koto ya ne di ne won krata aso no wo be pama be ma be friend yaw afri asase no so ama wo se wonu akotena dan ne mu wabo wa emaka e de na ese yo mami da se first no asem no ewo court Utie. To crow, ebia, circuit court a war brono ben so. Court. First, no, there's no buying FM. Muho, and Srao, we Mubaku. Mrs. Sano, the buy. Wisdom, ni mami. I don't know the back court to Nuho, and Srao. Ya, it's a Semuko court. Nina, a Koranu no fasi. Ofasi penyini amina onimi misu minimnu asemni nyina na ko esemi ofasi na mina wo ho eye ni mpra ye nim so ware nu ni yiri wo ho wawo baku me ba mpa chewo obai wanyele ho de minim mimi wo kumasi club habet minim semi ofasi ye ni ho ade ana won ye ni ho ade ye ti obai wuni nu ana minim amina pa Sanya nti kire kwa ofa so wonim no asemi nim say ye nimpra nim say ukunu wanya ho de mimi nim pictures wo fa baby but mo bo na mane be ma so ko bo na mane wo so ntimi ma yimfoni ne bra na mere baba ba cho to asometi o wisdom no mi na ye ni bibia mi na ye ni ofasi penyini ansana mi nua we na wo fie ho no bae na mi ofasi no wo accident wu no wu ye ndi ye ba be sie nu ye ko ho akosie nu sa wo ye ni hu ti se ceremony ndi ye ko sie nu wo be bia wo wu da ndi ye ba ye ko akofie ade nu mi sister ko ho a amina odi nsuo gu mi sister ni nim wo ho akora no Zango o se abra Ibrahim uye na mo kwa hin na odi nsuo gu mu so efie mienu no wo ba ku wo atasomanso na ba ku wo dominasi oko amina ho wo atasomanso amina di nsuo agu mi sisa ni nim na mi sa de nu na mi nko na mi ku atuma na mi sisa buefu no ba be bo mama na mi ka tere no se on twen na ye fie se asem no ya mpasa amina to mi di nsuo gu bema we wudi ni chi ni nimu a enya de we because on woman awomba ni yira nkasa wo ho me ba wa ba me say no de nsuo gu ne so ade na si ye enu na si mi ka kro sa de nu mi ko ho ena ye ko ka me ba eja Zango me ba when na wo hwe nsuo gu ne so me ba so na ma mi hwe nsuo no bi aso me wo na mobile be na ewu ye 40 days plan na be mama said wo abusun kakrasi ifi wo na musu mo beju yi abusun ni ema na fi be ma no fre pe Ibrahim no sa wo abusun yo na mi ka ya mpasu na me dan de na me ba no kata mo sa mo friend se mo ba me ma mo me bisuani bi ama ne me nko ana ma betu no se chenchina ala wo mo so mu yi abusun ni fi ho na yesa be ha adwi na me frɛ me kuno papa na me kuno papa ni wo mu kasa ya bre ya o fe ya o kasem ono wo mu kasa ya na wo mu si ni wo mu yi abusun na fi ho na emu kura no bi efi wo hwe nsuo gu obi so wo gidi mi gidi pa eja Zango mane hello mi dasu mi ko mi wosu na de mi pese mi woni se kata obayi ode ya kire yen wayi mfoni ya kire yen a woni Ibrahim ya yefro ya de ni nyina beto so ama ya hwe na kata ode kire ya asase so kata no eye obayi din na ewo so
ohene a woton asase no nso owo ha wo se obema ne ka kire ne se oba ne sika ene ode ato me ni bibia ohu akora no ni mami wo ho danu mi anasi danu amami ofasi ya ogana ye mi tiriba nu ya ogana ye mi tiriba onu na twa bloss nu mi na bo profile ti dan ni nyina wo ho ohini we na to asasi nu mami ofasi nu owo ho o wata dominasi wo ho ni ya wo sa amina sem wo sa dan nu ata so mi wo ho kura ansana wisdom to sa asasi nu wa bra fire. Yes, Amina from 4. Yeah. Yes, Kasai. So, what say your friend is say, when I will see Ubo a profile, yeah, you saw your mercy near Nameboa. Me see them. I trust you, Chiauka. There may and Chiauka, and I'm a Jessica, or no, Milan, the Tuamicana, and I'm going to Tuamicana with some sort of Tuamica. See a Chiauka, fire, I mean, pencil, as some Nabacano crew. Tuamica. Ben Chiauka. I mean, I would Tuamica. Dada, me never that me a bema. Daddy, me no mammy na kasa mammy no na all pie confor you wanna make you and what is I? Hello, mommy. Hello, Niana. Mommy, now what to say? You are say. Me wo ya pa na wo pie confor or I mean na wo confor. Three minutes ko no ha. Me de ni ana mi na de. Ani na de na mika. Sanya mi na no kasa. Ma, me na me no kasa ba cho. Mu ka mi sister on teach you papa. Mu ka nu, mi sister on teach you papa. Ami na se wote. O de na se wonte angon pai konfo. Atanti ma mu ka kura mi teach you papa. Sem me ye kronfo ahu. Wo ka se me me ye kronfo da ye. Wa ka se me ye kronfo me boa. Ena de me ye kronfo ma wo da ye wa. Na de asem wo wudi ko se na ye de ma wo wisdom wo wuda da ka be ni ma to ne me jama de asase ne fie no se se plot mi enu me si da ba ko wo so ba ko da ho ma sa ton wa di me jama de ye we ne ya busanfo ye nim so ya me ba mame no mame enkasa hello u pa kire sen mame no nkasa onya ready so be kasa me to be enforce no hello o ya waju isa e pa cho mpese mbisa papa yasa neba hello mame Ntishio ajade opiso bisa openi ni pese mi busa se emre Abraham omu beto asase no na o ka hu sisa asasi ben na mami hu oso me pa mami dominasi ba aja me ba mami me say me ma wakwa aba na mabisa wa no asem woni ye say wo se wasi ahwe nsu agu so kasa me hu kakrai Eric interview me say yes wasi wahwe nsu agu so kire ye mudi na si ye Amina mi nimnu mi wari Amina ma mi ba wajiri mi ba baku 7 mi nimnu Amina se nyandi ma woni mnu asem o wode na sa secretary ba se wode ne dan enti ka kire Martin azango se wontu ni dan be wa wia sa se wa wia klasa nu wode fasa na mi ba wu na wa wia klasa nu oye kroni from from yeah ready bro ni Ajay papa minya enya ma so na mama atindi tifie o wo krata bia mo ba ne gija mo adi adanse ese edan nu amati tinu ya mo dia na efie no sister efie Martin de o eye wisdom de efie no Martin de eye wisdom ni fie wisdom fear no wisdom asam na make say wo ma mo krata bi fi say
Amina fa kratanu, Amina wafa. Kratanu wo wisdom wasa na Amina fa, Amina from 4 wafa. Oh, mkrata Amina fa ye no. E onu ani din na wo so, enkrofo Peter de sankrata e bi ba ha. Se be ma ni din na wo so dia, e different. But Amina din na wo krata no so ma me. Enya atase no nya mi na de wo ko sisa, krata no aye. Enya ni de enya no na sito asase no. Yeah, but Amina Tobo, Mammy, ohini a wonum koto asase no won nchen no wo ha. Wo so no mo kasa papa de obi se o mbiso. Maame me pa cho. Mu bagie di se mu ba asase no so me ba obeka kire mu se. Asase no nye Ibrahim edia. Na emom Amina ena asase no obagie ya ni diri wo krata so. Eto so biam. Mu kai se me ka kire mu se. Si amutu ono. Amina wi akrata no ko ye foforo. Tumia ewo so se asase no ya modia no. Mu fa hu krata me kire me. Mo di mi kwa anwura nka mo kwa kokume no. Mo kai. Na be kwa koku. Na be kwa koku. Awodi ya sesi ade me ka kire mu pura ni se. Asase ni me. Ana me di ma mi na. Ani Ibrahim. Eti samu mama mu. Mu nkrata amra. Ne yanka ho asem. Masem anu. Ye kwa koku oyi. Ma me wote aja papa zango wote. Obi so anu na obewu. Nisi. Ye bokro mu. Asem we akokot. Ya kokot nu sa wa dwani. On ba ye ko 3 times on ba. Enti ye mfre court nu on sam ye fasam nu kokot na ye koka. Na Amina asam no de kokot. Me de kokot. Ana na court friend here hearing na uncle. Me ba so da bi. Me kokot no sa aka no onton asas ya kan asase ne da ho. Ba ko aka da ho. No onton ne e kire me hu se wa beton esi edan esi so a adu lentil. E mo so mu de injection plato so ye frame am ma court. Ye frame am ma na kokot we twa kwan ya twa na court be na din jan. Why ye ko 3 times on ba. No way. Gana ha na kasa akra na mo me ma no betia wo. En kasa akra nse mabufo wate. Me de ni die ma na me betia wo. E brother wo di manu. Me kasa manu wo di. Wo ko tie fla wo ba. Di dia di manu. Say ye kwa to me na me de ko ye. Me na kwa to bia me eje ne ha. Mo fa wa sa ase ne me fie ma me. Twen sasem kokota. Wa ko si sei. Omo ma Omo na ma se me ba se omo se wo na wo ma wo so so omo na ma. Na ma wo bua. Fa court na mo ko ye. Yeah, your friend is saying be kwai circuit na high court na circuit. Yo amwafo kwa so no. Eno ye appeal court. Appeal court. Ana mo ko ye na court di injunction ato court say wo mu fa wo mu adanse mra. De madanse ni akome lawyer ha akotro na no wasem. Wo mu fa mra na ene etina obi bia ni wo mutimi de ba court wo. Enfie nsia yen nyina adaka mu se kura nkasa ada. Yen nyina adaka mu kura nkasa ada wo bia nya asema mo. Ye ni pa bonefo. Abusuafo no ba wo hospital asemanso dan na wotim na ye wonum kunu omo ba na de antitu free mu. Omo antimi ameka sa asem na nkyere mi. Na sa atasemanso dan na ho ade a. So me anam to me to kura nsa na mi kunu no kura mi hu. Eno ho nkata we. Me ba cho me de aba ha. Asem we de menti ase o. Because menti ase menti bi hu panyin sem da. Krata o yi kire yen wa yi de ewo ne de say. I'm a producer akotwa. Wama hu evidences. Abusue confirm krata emra. Sana court mu ye ya akosa ne ses. Wase court wo kwa ma me ayi mama. Me pa to we ni. Aja zango de ote dan ni mu no. Wenya krata ya ye no foforo. Krata we. Anya krata ne ya ne ya krata fa ti say. Mu pasa mu ye mi sa den. We ye indenture. Samu Madam Amina Ibrahim. Okay. Well, where your courts, where okay. Allocation can't on away. Allocation paper way. I don't know how. Anyway, ni na ensure fire one baby ameti am. Ensure fire.
Okay, most of the time no in nature there a say was I say no what or there but allocation no. I know here. Maybe asem way no menim ara omoda so wa homa no so ana hello imi wosu papa bai na mo benya ho a mo beba ne nyina ya tena asem we say so ne de aso de da fi se sa kokot na mo ma nko se de obai ken se wa tro na no asem won lawyer ho de ne dance fo aba mo ama mami wa hu firi aka ko kwando enye kwan kitiwa mi sister free ho abetira ha akokot wo hota amina womba akota omone ka kire nu se won jaiba Mr. Daya wasa meni na shila kwa compressor ya wababi bia o sorry ya no free bo krom ka no fruka no ko de bia o kota omba sa de no manu date ni nyina omba enti papa court no ma me court ni mpado do saying 3 times omba why 3 times now back court do saying mienu pe wan si wo biye ya flower ma ya fan saying Martin wa ma mi sister o ajay ajawu dia se wo kuma se ya meboa madam eye kakuma ti ya no wo bo kromese de bia ofruka sa akọ wumba no chese da be na nka papa wu benya ho aba na ye ntena se na asem we ye nka mani free o na atasuman so dan we no kanu mi wo sa fie ho no ansara wisdom to sa asase no mi wo ho mi wa bradu fie ansara wisdom to sa asase no wo mi na satan wisdom friend o no de mi bi sa na uti abradu fie na uti abradu fie adamina papa so na kasi mani bisa wa no ne me wale ya wa ma 70 good years when ya japade bi ama e be ya voter regent dem amo e ho de no ma ye de me primi kula japade o nya me bia na meji na wa hu mi fie wo ga say obi jiwe wisdom na de bia ayo ni ba ni de meba papa dabe na mo beba sesei obai de nkrata bia kire yen mo mara na mo so mo meka de munim na ye mfa nto de da si say manem fa sem onsa court no mu frɛ onko bia me se ya na me ti pasa me ti mi fie ni kase waso oni court sika o ti ya nka bi ma no wadama aba be ka kire mu sɛ mi frɛ mo amumba mi fro ma mumba wena ne na wa ba kwa tuwada na wo frɛ no no kwa tuwada bi da sa wa ba bi da ma dida wo ka tem da wo Israel fm o pay for mo ka kire no ya me se tie no ka kire bushia ne sa de wa fa Kristo etu ni a kire bia me sa na aka e ni ka kire o bushia no ni ka kire wa fa Kristo ti asa wo ni a kire bia etu ma ko meba Ninka kire. Pap. Ayo. Braya we. Yes. Adaroma. Pebrebra. Na yentra asem no so na yenka. Na ye ento ye. Mi wa ka sisi akara na mi wa sisi asa wo frem you. What is a cabin da for mu gwa de mi ni kumasi. Ti da be na obenya ho. Ziza mi ya timanu ba. Mi yiri na mi ba mu hanti mi ba mu ho a. Maybe sare ni kura na ya se mi ba be tuya mu ka aba be mu ka na masanko. Wow. Ese yi su order. Oh, me pacho. Menti da be na obenya ho pacho. Mami, se mi ka tro se se tira mbe tumriga pra ba mi dada. Itu mi tire se sia. Aha. Mi trafa ku. Mi ku aha na mi tumriga kwa ha na mi ku aha. Bra ben say I asem na ba ene ye hwa ka hwe eja o ye nhwe ne nka asem ni ye pa kire say ya modia adan obai ye beje free nsam ne ye dia mamo enkrata wo de a kire ye nyina ni di na wo so momra me nka na ye dia mo kan modi kwadu no abo no ya fe mpanyini nyina atena se ya ka ma ye ato ye wiase ya wo mu ye de kwan ya fa ko be bia ya papa na ma mi o mu ni nyina o
yesu su ya wa ha ya bawu enti asamba hwene ka ne di ye to ye na sumdua ba say ya mudi amafa oban wo mogya ne kwa akwa ne ba bi boko na sumdua ba misra wo oni na dia mi nkasa wo ni hu ade we amina ye didi ni pa mo ha sa ndo no odi aba ho mu bisa de na maame ne de menene ne bibia ka sese fi se o se onya daje wo maame nkwase asem maka de meka bia maame ne agya ya o ne nkasa it's very easy to convince him agya ya o asisa wadaroma wo de wo be ma mepesra wo toto wani ana kaka wani na pebre bi wa wadwuma wo ye ni nyina mu na nya daje na bra na yanka asem no na asem ye ka wie kura ye san ka akira asem mesra wo ayo mati me frɛ me sister na ma frɛ o samu no ba no wo me ho na ma frɛ bra no na wa bo wa mane ya wai mate me dance yo big mama breme no kwasem se asem na asem no aye me bibia ho nipa no wokura me nkata wonfa mo so mo de sa me yento na ye nto yie na wo ya monya mre mu mo ma sa se wai ti se mu ya ba mi a na dia bo ni nka bo di na oh ade bo wa he se wokura no kura obi yo bibia kwa ye nyawo se wokura no kura ade mo ye na he ni ye aja zakari ne ewo tango zoki zeuna Naima aja papa bi bonyum na nche nyame ato ne nsa frɛ no onim sa papa no ye frɛ na se wi amafi o se me nka na nsa mfu ahi Naima in fact me bu fuda unse bia da bia na mesere me bu afu kura na mesere pa Naima sabe na nanu mani mu a die maame no ne ba na ye no ye nsamfu totally die ma no ye nsamfu ni na da bi o ba kwa wade na so o wale na so ko ya japade e ya wodi a na say ya ne nyere ne ai so post what say bisa wo no wo maame no gina wo say o ba ne dia o ba no wo ko kikire wo busua wo ana ba wo ba adan no ye kan wansem no ankasa o de adan no ho amfa to so ma me hwade Naima mfa dan no ana o ba no so akọ na busua akọ kikire na busua enti Naima sabe nya nim ne asisie ne o Yakobon cha ya adoma che de bi ba che ya hunu yusu adan ni we ye hifa we ye de wa kon yo proton no muton ye no ne dependence ye okay imagine so de kasa bu so ya 40 minutes wa don say na be bi na ye nko nipa adoma che de ba ya hunu yusu he Naima ade ya na mo say entafo ni siremfo ani ade sankwasa se we mani we onye siremni ni onye siremni papa wo ye fake ni bia and me come to totally Naima twa ani ade ne ayi abufuo e ya doma che de kasia pa ba ye yusu wo nkwasa sem sei no nkwasem eto nkwasa sem sei ya e se ni ade ne abufuo ye de e ya adwuma Naima de maame ne papa ne e ya maame ada no kana asem no mobo o se mini baba ema amini nua ba ema ana mini ayi bia na sase mu ema mi we ni papa ayi ema eya na hima asem yo kan asem bi court no de ko em se wan fa yi minim court cross wan fa yi e bia court no so still over sense na yan frasem yan kafe dabi wan fa yi na hima se ya chewa wi apan na wan fa so ade sa emisa kan ya okay enti awi akwan na ya kire no awi akwan na ya kire no Naima saboa no wanyeje wa onse ne bo okay Naima yesa watu omo enkra sabe pani mu ofia na da bi oba ya japade ya odia da na mra oba ya japade ya odia oba wale ma wa begina ma ja wale ma mi we nkam bisa na se ya wale abaya yi no hobi onu se ya wale o se oba ewo nempana na oba so de sakwa du ne no anu mu de bo mu oba meti ase na nempana so oba no wo yere meti ase krata asase na mo te so no krata de oto asase ne se mami ana ni kuru na bai na ni kuru kwa se mami we sika okay hwe why did na wa asase ne so what am I say Naima na ya mami no ya lose mambo ya fu no okay this is the time so de ne abufuo ya adwuma okọ plot no so ya you be house on nsa no waka no
Okay. Why? Proport to see that so much on. Okay. Then them. Oh, what of fam? Dabi. Pepper was slow. What of fam ranch? Now we have to see you a yin chance. No. What am I say? Oh yeah. Naima. Hey. Mami ka se mi che mini aba ma na nsa no ayi. Na de. Mini aba. Nka me sra wo. Mini aba. E wo ni kunu. Omato land asida wa bu akwa makro haya. Wonim se mini aba no. Oni ni kunu. Na mpo no. Ye komu pa mini aba no kwa na to asase. Oni ni kunu asi omo dan yo. Mini aba no wiye. Bisasa bisu ani be na asi wo. Papa no ne ye wo fa asefo no mo ti omu fie. Okay. Ona abo ne bra. Ye na ba ya. Ma ma ne ne nua no ma mo bra. Se nipa bia wa mo bra ana wo ba ene wo fa ase ade uhuru gina nim na manu we na ote ya no so kwase pani ba ko te seme a ka ko mo otu ka tija ka pai se ta everything I make a choice say we dey when in for modua we dey nshada for modua nko a ana nyampa ya nko aso na ede bo ba obufu say no na ukwatam report na to atwena kai say anwa mo ho na odije na cheso kama gorgeous olive oil dua no a na chimu ye yinwo no kroje ye de nuane ropi na aka ho na yaye no say ye mesrewo ye de aduane ye fat ne cholesterol ni nyina afim kama pa wonya bi a ebeboa wo yie sha no nso say hypertension patients we eye mudia diabetic patients jai fried kamanu ye yimika ja nwana aka ni nyina di na bedi gorgeous olive oil ya sanso desra wosra wo number no me kama sanso na 1+400 we anu nampa so na bo anu se de wasi aye kese wo yefunu mafa bia no we ebekunu na fe wo ho atimi ato mo adidi kama J Amado and Sons na ode gorgeous olive oil and 1+400 ya ba che so se pharmacy shop bia mu no we benya bi na wato opedodo atu na nchemu fufo bia na wa free wo 0574 286910 0574286910 Ghana man fair ena yede ebra wo ya kire se enye asem ketu akra 27th to 29th na se yashase efiada yede be kwa kowie ne kwasi da match busumi ye mu 27th ede kwasi 29th kuma se sichi mo eho ena ye bedi dwuma na made in Ghana excellence Ghana ne mapa ediane papa enyom de na ye bebo live band music Mr. Woba, Shadow say made in Ghana, near Mankuana, Wobana do any ababashe, Yashasiano Panon Kunua, and you went on super pepe, and I yebepon, Bomadia, so Beba. Yani ensure 104.5 FM, the Ghana National Chamber of Commerce and Industry, Kumatse branch, and a Yakabo, my Yedi Jume, Ebian open Jemophobia. For number we say so 0244 729 510 0244 729 510. The federal coffee restaurant Yamawa any code the etete one winya bi na obobo a ebetu wanu nyina ase abofra onyanya fiensi anu ya mema no bi ennom sanso na absorb abendazole tablet nso nia wontimi na wanu mu ato we ya bibi kakra bi anu wabra waduru eno no abofra onyanya fiemienu so adupai enya ma no ba pemfo ntimi num bi enupai mienu nyina free rapid improvement pharmaceutical na eba pharmacy shop biamu across the nation obenya bi na wato hwe tra kwan dia ye was Spinters Road ye ben Royal House Chapel your number no 0536 661432 0536 661432 Obana this you have kon kan na Orion Cyrus Publications textbooks are what they are banning no GES and NACA approved wonum such as say syllables papa and your dear boom woman in your munti credit books in you will be your nursery 1 and 2 KG 1 and 2 your primary books textbooks are who in you will be Mr. Omede na mai mount frey na baby a won yen chiro baby ben wa kwa obenya bi na what your books no so very affordable your number is 0555 313658 0555 313658 you better miss 0249 411234 na woni ye entwetwem komo ensu be flow fie o de bia na ye tank ya wo de asifie no mu e syntax eno na beboa empai enye hwe empo ejina de ejina wiemo nsuomo misra wuto a woni na ho ye bia na chechede da ho eno ne ya hye nso de size bia ye benya bi dia maw ye wo online shop wa wo online na obehunu ye niema no nyina bia syntaxgh.com misra o me de number yi ma na frey na ene ye ni nkommo misra ya tete so bo no abafom enti frey 0244 335 168 0244 335
168 eye na say ayefro na say wo pensu a wo de besoma wo ma wo mani beje na awuso wo be classic what I say where you no be talk of town there na a fresh drop still natural mineral water ya yen on the hygienic conditions I just say come pa Mr. Wada if you be any emiani a say the kan suo no ma stay hydrated ni nyina no ya de aka ho I sort of way Mr. And one is because of a fresh drop still natural mineral water. Your 500 ml 20-liter jar no na fe was sachet no so it be ewo honum opedo to a fray was 0552 250290 0552 250290 come pa Mr. Wada Edba no hwene a wo de besiesie wo for all locations traditional weddings na nanoma hima for madarobo uko baabi upenkapo no de siesie wo ye photo shoot Mr. Wada e manye ajo bakope de ho kumase obi anu hye hwene e chen no me ka kire wo obesiesie wo ama ho ye fe toma misi toma bi ode baye no toma nse plug o plug ana ebo wasere na da ho ankikiu anya hwe wo de plug ne koda onkania ne suso wusisim se ya nyasem ketwa pani na wo de bra behwe top ahe ya na wo misel the number obetimi afọ na sisro no 0244 828802 0244 828802 awe metia Beautylicious by Jess inside SG Mall. Good afternoon. Yewra frafra zone nimu na ye di zongo aka ho basa na agialade me hunhunu se ya ma hye fatna se enra ye ni nkomo ene ye di nkomo ma na what to say me adumo na so e me wo pa enen so ase ontenga na ye de na ba Ogana mfiso se mentene tika be betene se o si wontena no ma just no ye de ade no ye me good afternoon. Oh okay. Wada ma yenko frafra mamre no mu ene de ye case study ye no asem no esi ye no oba no ene be ma no asem a eno asa na wo ha bi na timbi ma wadi ankasa no sei netie amamre no te sei cause nipa pi suro say isi fafafo wale de ehu fafafo de ye yu fa okunachi a eti yamra wade no je no ankasa so say na moye no me pacho say ushia be mana wo ana do be mana be ba be kire busua no okay say busua ni jinu tuma obekọ akọbọ na busua amane okay first omu be busua na omu kuta akụkọ omu kuta confirm okay akụkọ ana confirm okay bese enata no no mo de ba ebe bokoko ma sha se esre wa o papa ho okay nti omo be ba to aso miensa na papa na stop omo papa no stop omo a ene mo afe na ye be ko de mo de no ye be ko typical ne mu nti no na ye kokko no a confirm bese enata eti sa no be man be bam prince ne chese na ni abrese ade no wo pe okay eti wo papa na be stop wo say ye mama ba biem okay that means wo be ton sa from to from a no wa kire mo say me no ba na akasenti pese mo sha se na mo ye no ho ade nti no obebo nebusu amane say me ba sibesi nebusu afo wo de kunu aba eti o ma be bokoko nti afi na omo pese omo be ne ho ade nti ebe bi se mbe ma ne se wo be se ye ne se ma eti ono be che se be ya me pese agitum se e na ye ya aware no ntwe ne nya aware no oh okay nti na me de mu wram na ma hu ye frefafo ya wale na si yo fa ye wram ye nti ase me ba to se mukwa ye ba ko bo obusua na amane nti obusua na ebusua be hia okay nti omo beba no first de omo be ya ma wo papa no sa na omo de be bre ebusua no na eno so ebusua na stop omo na se papa no papa no de na miensa na papa no se munyai na ye kwa ebusua ho sa eno so ye de confirm be senator no ye be ko miensa nti amamra na no ma sha ase no okay na be ma no o be to ne sa frɛ oba na ebusuafo abani fie okay eno ye frɛ bibi zotmo buno friends saying zotmo buno mame waka no waka zotmo buno wo adwuma no zotmo no
eno no na mokwa mu be kwa akoda ho mu ba mu be te akokọ de ehia mokwan be ma no oba na ebusuafo be kwa akoda be ma no fie ebusua fie okay nti mu ba omo de akokọ be hia mokwan na chese ya mama akwa aba no okay mu betena se mu ba na ya be mu nwa ba ho ade inne se ba se be ma no won what papa dem mu dancing room bi mu anti abusuafo nya komeda eno de max so mo pe baby mama na mo betena se na ye amamre no okay nti omo kwa anajo no koda na ade achia na de akokọ na be ade omo ba ye be mama ya we said the say omo ba okay nti mo be siesie omo chi twa omo okay nti anajo na mo be de ke ade akokọ ehia mo akokọ no akọba ma ya se akokọ bia okay na ya akwa aba no okay na mo betena se nti omo be ye nduane bebre ama mo di ase mo jimoni ofie o okay na mo se mo kra na mo ba na mama mo njai ojai na mo de soja mo kwan na mo aba enti no afa de mo hu se ya ja wale na ye den etumo wi aka mamra na o mo be ya ma wa untumi mfa uku na echi no se wo fa uku na echi a wo bewu no eno na mo ba be wuro ma be sa mamra no so okay ma min sanko over the waka no first one no abusuafo aso fam ha o wo de wo no why we get na me ka bi ya chewa wuntie no wo bi akomensa wakọ papa wo mensa abusuan wo mensa afi na wo kọ fra abusuan nananom ne ade nyina no akoda be ma no fie na mokọ a me nwanua ne de akokọ hia ne amama kwa aba ne ya no nwanua ne chese ai se feast bi saa no mo free ho no ma besia kwa no ye oba na busuan na oba na busuan be ma na busuan na de akokọ no ebe nwa be jam kwa na mo de nti oba na busuan no mo free omo nko mo de oba na ye ne ho ade no ko bi de bi oba ne nko bi abusuafo no nko na abusuafo na be ko okay oba na woni papa fiansa okay eti se wa hu wo de ye ni dana na honeymoon na me na baby na wo pentama kotiare ai dana ifo na akroba na mabi eti oba na busuan na ba no a wo ma be ye feast ni nyina bi o mu kwa ni e di odwan eye be ma no nsem dwan ye de agya oba na busuan ne kwan afai na ye keka ko gye ni mu no ama mre no ahaya me de twaso me bato enti hono no mbe ba be die nkoma kire nsofo ne se efie hoye ombe timi ahwe efie nua ba no okay amamra na efata ni na oma ya ama ye ni age okay nti omo de ama ne baba baba mpanyimfo na chese afede ya agi watum se ubetumi ahwe mu nua ba no okay nti no na chese be ma ni fiefo ebe che akokọ kuma akokọ kete akoba nketua but enya ketua sa okay offer ne hono aja sharifa what say offer non akokọ offer mo trotu be bi ma me be ade na mo de sa akokọ no akofia ebenwa eye ebusua fie okay omu fa mo papa fie direct ye de be ko akosu ya wo soa bi fie bi mo okay ne de akosoa sa fie no a kire se mo ba simesi aye ye ne ho ade eye mo ba sharifa ye ne ho ade na akokọ aye de ba se mo mfa nkoma abosumfo se so fa ni kunu achi a bosum wei enche no enti no na che se omo de bebre wo busua na busua no soso e de akokọ no akoma bosum no na che se amamra na amane e wo bia na e de abobosum no na ye de udi na amabosum no ni bo enti akokọ no ye de bra wo ba na busuafo no ase munyam dansefo se mo ba no sa wo ko room wo nchen ya wo bewu ayesa na busua no so agye de akoma bosum no na cha say ya amamre bia na mo ntimi nsira se onfunso oni pa wonti ka ye nya dabi ya pam na mako ya pam ya amamre ya frafrafo wo ye wale mfa akire enya sa wo fa akire a sa mo enka consequences ni kura nsana to afei na ye hitiba pese me bi sese bacho enti abusua bia ye frafra abusua bia ye bi me bacho ai abusua bia ye frafra abusua bia ye bi ye ho ade nko ade ye de wakokọ meko abusua bia ye frafra abusua bia ko bi okay enti ye de akokọ no akono na ye de ama busumo no na waye amane bia na de wo ba ne din ama no sa ubetimi akọ amamre nim kakra wo ka na san se bia ofa okunu chi ubetimi akọ kakra me bato e wo frefrem
I would have fa frafra no se mo ya mo ye ne sen me pato se omo de koma bosom na omo bebo ni udin se ebia mbia sharifa la asra wana bano wana tuto ba remember la so adola asra pore onyoke ne de matene se kunu na watch no because I say onyoka kuntem obetu ato ama yehu se sa wan kan kura omo de be ko hospital ni akasa nya hospital yale enti no se wukuru ni nim se ne yere no onwu ni ya obehu se na oba na ye enu enti no sa atam no obebisa wa ato aso wan kan kura na de wo tama na so se so kan kura kire wukunu a da atam omo be de wo be ko sirem na emom no bibi kakra ho se ye frafrafo se wo fa wukunu echi a sabi ye kodan ye de wo kono fa kwa amamra na ye dan nete se de anto ye dan duana ese bia nya ho no sa mo ye ne se mpacho me pacho se bia mimi fie ni a ye bedu fie bi ansana ye duru mimi fie okay ansana me meka no kora se me fami kunu echi ntina bosom na ateme no e be di ka bo siremfo amane nti ye de wo beko ye de wa beduru no yamfa unko fie street ene yamfa unko be man so fie street okay ya do ba kwa akosi fie bi mu na afede ya kire se da se ne yakobusum no akwaya amamra na ifiro ni nyina wo bre wo ni na wo da wo bre nti ya duwe pie na omu bo otutuo na bo otutuo ne ehwe nso ogu to se de nti ntutuo no mfafra mu no de na mo kan de na chi ba holo me to do la osra pore te ba la nyoko so ba holo bala tarota pa ba lazin te batalebe enu se alpacha aseche se ya ba ba mama ne ya gaga bo ati batalebe le mo se se wabatalebe ampa mu mayi modi ye ko ato mbebo dede san ne ehwe nso ogu so ne ebo dede na ne mantemu afana afina obi abebe be hu oni ngwase obi abe pie no mu hro saa ede wakọ na afede ede wakọ bosom no na yakoya amamre bia ede efiri ho ansa na ho ato na emom sa wan ka no kore na se wo de hihya ho na wo de nama na ukuni no da amamra ne amienu obi a ne fie bosom eku ba ma no me na makoba me dama no bosom no ni kunu man ka no kore no one me da ana me ye aduane no odi ana mi sansuo ma na onoma na samene na oneme anakra na sami sansuo ma na nom ana mi yaduan na odi a bosom no beche be ma no ade na so no ni hwe oni mu twe beche no nti one way or the other na se eche na ebe ma ono na ni abra ba hwe mu aba hwehwem sanso wonim se bia me yere na edifia be kame na bosom na ateme a ene odi sanity ebia na obaga no so anka no kre nti amamre no mpache wo muntimi o mete muntimi pacho debi yes teacher Zakari say obi sasem se oba no okofa ukunu achi amamre no ye de ukosirim ye yew be ma na wo ne kodai no nso no oka hu bia na na so no so de na ye no ana de na to no eti say de obi sane ye say ebia mafi mi kunu achi ena mafa be ma bi baby Eric wa hayi na me Eric akodeti ade na ache me Eric no hwe no me pato ono de hwenya no wo ba na wakobo odwaman no wo na asam na betina wuni ukunu so ebia na se be ma no eni abresa ohwehwe be ma wo no ye sabia ena be ma na bim se be ma no oja sa wo mpena na asam se won hwehwe ne chakwa na akwaja no wo ne oni ni mienu ena ade na etu obi a be ma ni fie bosom no eche oba no ebia no oba no efie bosom no eche be ma no ade na emienu ebia me makobo me dwama wo mikunu echi no ebia na bosom na course no se me makobo me di fia baka be ma no de so onya hero me na makobo eve ma da baka be ma no okay bosom etumi che be ma no okay sanso se ebia na be ma ni fie bosom no che oba no so a me na me di me fi ba anti mikunu me ana be be sa be yeah two things yo ima sharifa wa daruma na said you see kede hasa wo kano afano for bema no
na be ma so fa oba achi so ande mu nya mamre bi me pa cho ande amamre bi no kwasem eba ni say area say time odaruma pa cho be ma de mani yi ma say akana mama be mabu o yi ma saman mani yi yo kan gwa sana se nte ye ho ase ade de ba ti be ma na ye be ma wakofa oba ye obi yire woni se amamre ni ti say no na wakofa na yire but oko twin plan say oni plan dia oni ni ekuru bia dia oni adabaya ma o kasa no me kai na sembi na o kire amamre na de yoba ho ade yeah no maye sa ai process anglo line yeah intinam bisa se oba be ma ne te dada o ne na wo eno so wo obefa the same process ni mu anase no so wo na kwan a so o ma twem na wonye ne ho ade awo afi na mpese me ye ne ho ade mefa sa mamre na wo kan te se de na wo kan de na te se de wo hunu ne da ba de man hu na atena ne na wo na me be ye ne ho ade no so process na ye different na say te se no a me ba tro te se no a binti ati se no ane se afei na wo koya amamra ye de ye anti amamra de da ho aja se fa wadaruma me pa cho na me bisa se de na wo sika asemi se ba makro na bi one abaya na kotwe mpana no ne hu be san no se dipa no ye frafrani mu kro mu ni kra store no hu be san ana se oya mu kro mu ni de ebi a bibi betimi aye no me pa cho oya frafrani no bibi ntumi nya no chese ebi ana me ka se oba na nka nchen so okunu etu onu onimu hwe okay to innocent sa na emom no no so amamra e wo so omko ye ma no oye okro ni no so in a rundown no the person e kire ni say within the frafra community no we ba ni e be ya amamra ne ma wo ye ho ade nko ade woni kwa bia se wo fa ukunachi a akoko na ede ko ja ye no obechew ana woyɛ frafrani be ma wo so aware na akɔfa obi die ɛyɛ obi yire ya woni mpefe sɛ wo obi yire ne to dada wo ma wo yɛ ho wenye ya ɛno so ɛbɛchew ɛno ti ni aka kyerɛ mu no petae de boy me ne bi wo de fa be ma no afa hwe aka ho kyekyere fa bo wade ani mu na ɛdwaman a adokuru nipa binom no me pa chew asante asa mame udin no kura Sharifa. Oh, 1 minute to last question. Oh, I'm just want to ayi mono mama mre no nantwie nim me pa cho nantwie wo nantwie no nya wale no nantwie na ya je no eye be ma no oba no maame ene ne papa ebra so nantwie no mo je no na nantwie no so ya je ayendi ye nton eye nantwie ya je nantwie 4 no ebe ma 3 pacho ne ma na ne ma okay awo yen na ma na kwa yesere border wo betu 3 because make us and papa no ma be ma ho 83 na wo oba na ne be ma oba na e ware no ye ji 3 ne de egu o na se be ma no e de be kwa kwale oba de abafie o abehye fie o ma ye ji ayeni ye nton so ye de kwale oba abafie 3 no me pacho mujibu mana se munya mo extend say we are spread them out na ututu ya me pacho se wase no pe wase ma obetumi ne na aka no wade utu na emom na airphone no ba ko no se utumi tu ya 3 na ba ko na aka no o first born so ye be ma onyini mrebi beto o papa na o mo dan o papa na ntwe ba ko kana o ba panyi tumi tu ya ma papa te sika form na ntwe nkasa na wo so de ba cha na ni bibia asesante etumi ye ni sika okay Wanama yemfifa from Emra Zongo. Me pa chewo sa akokọ na ye de kọ ho na wo fa oyire ukunu achi echewo no. Eno no ye ni amambre bia foforo wo fraframu a yetimi ya ye bi ho ade beti ya mfa akokọ anko. Ana e compose le se akokọ. Me pa cho e bia na o ma be hia wo komase ha. E na o mo a hira o ma wale so. Be busua nim se asime si ba wo me ba we ho. O mo nyam be extreme amamre. Omu kosire ba o se buso no beton sa from so mbe yesire mama mre na chese de wako yesire mama mre no ana sa de na chi no esa na mo ya me abituwe ma ebi bakope me mi kunu ya wuye na wa no be zongo wo de no kire me wo de no enu ana mpese metie wo de no
meba meka sembi achiro omota ka se bibi ni na se waye bibi a o kai se maami ba ko bi na ni kunu yesi one ni nkosiri and bi sa so udu sire mu ho ontimi mura fi ho e di enti na ma ye ka se se ye nu nkosiri mu a o ye oba ontimi mura fi ho so se busum ni babo ato mane ntire mo ka se wa mura fi ho se wa fa okunu echi enti ontimi mura fi ho tu da wa de na besi me pa to wura ho a obekunkum fi ho fo ina tesa wudi fi aba fi ho ana ta o set me pa cho sa o fa okunu echi na sa wan san kan kore na busum fi busum ku be ma na ene se mo onkola dua omunyina na mo an kan kore ade beti na we edi be ma na echi ade beti na we so ato eti ju o ma no kan kore ni akwaya amamre bi efio na ho ato enti sa obekunkum ni o mai na eye questions mu bi sa pia wo mo bonten so kwa wo bebre ye bazongo kasa na me busa se mo sumi se de wo ka eni Kristo obi ntimi nko Kristo mu nkase bia mesun Kristo nti amamre de ho awon to ato nyina emfa me ba to de bi sa amamre de ya amamre obekwa akoye skem de na mo ba be Christian de okay yamra zongo mu se bia ya na me hu se be yo ba ho ade e wo zongo a man mu ye busy asemu nuanuane no me ade e den na ya na eko den na ekoso me ba cho se oho kakra no so sa wuhia okunu na wo ne keka na mo be fia eno so ye wo ba panimu ene mema wo ha mo de be kwa akoda ho omo de ne se obe bokoko ne de akoko asabie ni Muslims ni sa de no Muslims they try no de bi ntwa akoko okay mo ba no ma ba be ka mo be sro mo ba mo be kuta hacks ena sika kakra na mo hacks de tofia hacks ena enwa de nti tofi bia utumi de ba okay na ye de abesre ama ade ama say ebia mo base na mpesa mo wale me wale eti amamra bia wo bia mo be kire no wa ye firi wo okay na afidie akala efi no komo na ede ba echina e be goro wo ha e be bibia fine but echina no that's a buokra ma sherifa me ma tro ni wo ha shechina echina ba be we zongo na mai mate me ai echina e be goro kama na echina no wa unim tuma fra no wo ba fra de go so bo mo to me eyi no obi du kutu ye obi so aboso obetimi asane akwasa o se uno be buagum se be be pon me yesu ya se fofo ade o so nya beta ekra o ai ba unim yemfa bibia nkonkosi echina echina obechire lele no ni nyina obechire adekora ye eni amelie kamelia we hwan chichina ebedi nkomo chia ni pa ba ko be na yenko me ba cho me chia tech from agajia okay me ne ebedi chire fo ina me chia me sister Fidos brasi mo konne abi okay chia obia okay ma fa won chef what ene me boss en sorry kwa jiji dem if you ada bia next week ni ebegu chiri ya na ebegu na ate tibo maga ya mane sedu wa ebegu no eko Daud say eko jedru dok nwa kwa permanente ni nko abusia ya ba bedin komo kakra for Dr. Daud ho fi se papa yi oye danso da sonko wa bibidro ye mu ono no akofa duro ya dia ba e fe Daud ointment the ba cha duro ni say ne Daud ointment kama say ebia na wonya bi wo fie mesrew se bomodian se obetimi nya bi wo fie efi se wonya bi wo fie bebo wo pa anna madam bi dia dance efra no pai from Techiman nana mani agi bebre kwa anwumre no ana wo se ne nan enti ye be kasa wie no wo se ehefa no obenya aduro ni bi ato ana je chechere be obenya bi ato a anopai a Dr. Daud etia ne naso kakra wo ko enkran o friend se doc me da was papa enu aduro na me ko twitwi bi me ko toya me bi twitwi ye no se dem sitini die no pace na me timi nyina adwome emma me ne giye papa fi se enya de edi kan ni afidie so ha ana amanfo afra di ho adanse amese aduro ba ko pe ana wotena yinhyira fam ha na wo ka ho asem a uguso ka no na amanfo afra host no ka kire ne se aduro no me amakotobi ebi se me makokọ owu me ne nan hairdresser for nyi bi atetire na ma ete me dia ye so ekọ wo bia ka ne de enna mo se ne aduro no
ahamane no bina Dr. Dawood akeka bo mu ade ye nti papa no nokura ni wa bene e wa bibiduro mu papa sabi kwa sahwiwo no wantena ho kwa wonim kwa ebreto no mu ye no wonim no bra ne hahamane ode ye adwuma no mesrew bo modi so bekwa kopa bi ato ye fra ne Dawood ointment and what Dawood 360 capsules and no aye topaye na adron mienu aye adwuma bomu and it is how de wo kwa ka kire doctor ni na sa pharmacist na bekwa koto no ho se umpe Dawood ointment and Dawood 360 capsules ni bi adron mienu ni na aye adwuma bomu de tia ne se all the capsules no no capsules ni bi no o wi a no pa no wa no mienu awie no na wo the ointment ni bi susu atwitwi na wotwitwi ointment ni wi a afebo se wotimi dama ho to ye ankasa wenu entra won twen se bia sabia usisi enti ansa anase kone ko pransa ana bibintu wansa anka wako adwuma so waba na wabreni na pepepe no akopa bi na watete bia srafa ye hunku na fa srada abrotefo di hu danse kra fa keke omo se awoyi ba yeyi si enya na nka yawu awoba na otimi fo ho a wotimi dama ho to kama de acha ho asisi ho so omo request for box omo request for dodo na to bia ya box de send omo no enya de ketwa anamu sanye aduonu na efficacy ni city e bo adwuma ni nti na amanfo di hu adanse sa anke metena hasabio e media dance krumu nkyira nka amanfo kra beka ebe fra kra kasa da bia aduonu nte sa ento bi kaka no mu edie me pa cha aduonu ba ya cheye pa Dr. Dawood wo sha se wo sahwiasa nso no ha and ye no papa de bedwa so ade Dawood ointment 360 capsules bedwa so amanfo di hu adanse a ano be bie na so ye nkra bata ba ko so okuma ase ase enti ointment ne capsules ne de amanfo ni minute free tete acheye pa me ka se mi bia e ko sampani e ko du pepepe ne first time na makoho me du ana amanfo kan sisi ade omo fi Burkina Faso ni ade no omo fi Cote d'Ivoire no mo ba omo bo mu nya bi nto tisi e ba kuma se am se na afi ni ade ba ha na se bu ana shanku se Shadrack wo se hwe dada na amanfo fi ha se e ba kuma se be fa bi eni to munim ne dada na am se wow mesraw kone ko pebito ya fa ne Dawood ointment and Dawood 360 capsules amo hye se eba adwuma papa wo de ba bia ya wo ya wa chiri bramu na ya wo ya me pa cha da ho ma yantin kun fansra sa utwutwutwu kama wo so betimi abdase na ho na wo ba soro betim say yes eniema koye wo nipadua na sane ma bibia esaleb kama de amawo me ba chompo na apede yi ada na akwa ha won akoto bibia be hye wa wei anhye edaboko efa wo ba bia mane haw entini etimi tua no utimi di tua yebo se boto asintini no kakra krasa afene dia hodin sunku bia bani padua mu eno na amanfo bi susu se dabi Dr. Dawood kasisi yade na aduro na ye niam bi ka ho dabi o ye ko register for sisi yade na yede ye ho adwuma dia ma hu ni se ye adwuma foforo bi ni se ni padua ni nyina gina sisi ne so and it at the moment awubanum capsules ni bi na wo the ointment ni bi betwetwe no ebuama sisie na ho de prekopa ba fi say yi pains ni hawo na wo na firi mu enti afa ehu se ni padua ni nyina so gina sisie no so ana se bi ya ba man hwie sisi mu neda enti say yi sisie no adwuma wi afa na afa entini no mu nyina bie da ho kama afa wo bo adwuma uzu se bi aduro ni aphrodisia bi da bi enya aphrodisia bi a ye fa ne Dawood ointment enie any Dawood 360 capsules mesrew kodwasene ko pebito se wonai se kakaru ewi anase twufare maseka na mitie entwide wo ba besi abatimi de nsa se ba bi dua ye fra no se kana mitie me pa choma me sister kopra Dawood ointment any Dawood 360 capsules ne betu ase ama wate munamani sansa bi adini pedua na boso ne last stop enie Dawood ointment tienie Dawood ointment any Dawood 360 capsules uku just obenya do bia to misraw ba bibia wo bia we so ni jesam say FDF agya tum prakope o ma agya tum say ye misraw bo mo de so betimi akwa akoto bia na wo de djuma wate na wonu hu da biara da pharmacies bia be ko bia no de wo kwa misraw ko na akoto na ye say Dawood ointment asa na so we ya papa me pa cha wo na wo kura purchasing power ne kase me pe Dawood ointment number ni nie frosisi a 0244 0244
88 64 37 0244 88 64 37 mesraw bomodia so betimi anya adua bi me ma me no ma moya maso me transe de bia me kan fi se moduma na moye no akwa se bia boabobomia wodena no bodua no konkon sa no watu matoto aba bedam akwa akodam sa na ya ma me no moye wo musode ahondachi ekọ udwaso kwaye adwuma wo de opa osore ana ahomachi be 4 am o anasa 3 ubakọ koso anara ba behe ma tete kaso a eyi niam gu fom eyi ntos eyi body eyi niam de gu ho ubehu ma wo musu gya ho mo afum ukotimi kosia ma anadwo pa dan ya yekosia konkontefo ni akwa akodi konkonte mesraw ma me fo madwuma na mo ye no edin pa ni ehu ni sa mo anya san so a anka bia yemu binu nke ni ba bi te nyame ana nam so apagya nkra bebre amene sengo ma de se motimi ahwe nipa bebre kwa mesra mo kona mo ba mo hia adwo ye fa Dawood ointment and Dawood 360 capsules se munya ointment ni bi ditwitwi na munya capsules ni bi no ma no betimi aga mesraw enkoma na meda na enye dokotin kase ye de ensaka ho bre mesraw a ha sa ye be man wo hu epagya ni mu a eya na mabre enimo wo de sa na bia enim mabre o aha nti nipa kakra bi letimi control no eni ti na be no bu ha be sa wantimi an control no de akofa baabi mesraw ebia na na wabre ampanso wabrampa etuna so nse mabra ampanso ya no kra ma wabre mesraw a okan mabre ampanfo sa ya se ya jade mefa na de mefa ene de krono ba okre enti mabra na wo mabra nsusu na ni ya te sa ni wono so de fa baabi ni yanso ya bre ni ginam so ya bra sa ni yetimi ba wa ni yetimi da eni ti sa tam ni ya da bo sa adwini ni bibia ya adwuma kama bibia sisi so kama enenti sa wo mpese yanso ya bagia home na wo pese wo nkwa wo gi wa home a wo de befa baabi sister bra enye sa de ni bi ni pa che ni Dawood ointment unya Dawood ointment ni bia ma bra ni wo bi ahoden ko a ene Dawood 360 capsules eye adwuma bom ni pa che baabi a wo bia wo ko benya bia to me pa cha number no misisu be e de amount 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dawood ointment and Dawood 360 capsules me pa cha kumasia o Dr. Dawood ashare na me pa cha wa joso kapa okay joso kapa junction no so ho na me pa cha udu e ho na Dr. Dawood ewo bo modern so be fa number no yade bia wo susu sa aye kwanko ewo wo so no sa wo ba na wo ka sa me to Dr. Dawood no to di ni wo ho no wo sere pepepe no mani agye efise wo hu yade na no aduro ani je sam sa wo be run test Dr. Maria mo be run test ni na de ama kama na fe test ne ba na ehu yade ko hawa mesrawa e betu ase simple e de ama mesrawo enam yade wo bia do kruwa wo susu sa aye kwanko ewo so no say yes syphilis na dan who ni paduanum eba first primary stage no na ko secondary stage no na ba tertiary stage no afebedu pampanso bi ni sansa na eba na ko wan hwe ya na eba beja wo yade kase mesrawo ebesi wawo ebesisi waso ebe masabiti se wanya stroke fa bejojo ho how no doson Dawood Herbal Hospital ejoso kapa me pa cho Dawood Junction ne so ho na ehwa na yeda so wa yeguso eye adwuma number ni ye bra na so fe 0244 88 64 37 0244 88 64 37 enti pa cho ba bibiara wo bia no de oba kumase a so me ko kapa ejoso kapa udu opepepa number ye dia to dwaifa na fe ye anase Junction ne so na ehwa na Dr. Dawood ewo bra na bedu ayare sa ukudja so a Dawood ointment Dawood 360 capsules ba bi ebi o ha on sabeka bi medasi okay ebusia Dawood de wonim dada edupa no eton ne ho ba bia misrew ba bia yadri no yentwa ye ho na yenyenka to kakra ye koba de aka ne nyina no ye de besoso ma yetwa ye ho basesia oh yeah come on Nhyira 104.5 Emodi
Omo ye fankasa. No, pure. So say dear, we in charge when you feel one kasa. Lost layman capsules. A mom sisi no koto joma ye day. No bread juma so with shankasa. No, near. So Lawson Locke, Mr. And this is you. I'm always if you want take your 50 so and you say 4. So me boom down and see me, dear someone. You not here. Lawson Locke, Mr. Lawson layman capsule. More your brain. Lawson Locke, Mr. Lawson delay my capsules. Do you know how you feel? Delay man capsules and member do feed what they cronkwan and a law care mixture so a pay for a ma woman for anyone I want you if you do what train son come FD Accusations sa a jedi and crack to you adia to Musa a year. Omo fankasa. No, pure. So say dear, we in charge when you feel one kasa. Lost layman capsules. A mom sisi no koto joma ye day. No bread juma so with shankasa. No, near. So Lawson Locke, Mr. And this is you. I'm always if you want take your 50 so and you say 4. So me boom down and see me, dear someone. You not here. Lawson Locke, Mr. Lawson layman capsule. More your brain. Lawson Locke, Mr. Lawson delay my capsules. Do you know how you feel? Delay man capsules and member do feed what they cronkwan and a law care mixture so a pay for a ma woman for anyone I want you if you do what train son come FD Accusations sa a jedi and crack to you adia to Musa a year. Omo ye fankasa. No, pure. So say dear, we in charge when you feel one kasa. Lost layman capsules. A mom sisi no koto joma ye day. No bread juma so with shankasa. No, near. So Lawson Locke, Mr. And this is you. I'm always if you want take your 50 so and you say 4. So me boom down and see me, dear someone. You not here. Lawson Locke, Mr. Lawson layman capsule. More your brain. Lawson Locke, Mr. Lawson delay my capsules. Do you know how you feel? Delay man capsules and member do feed what they cronkwan and a law care mixture so a pay for a ma woman for anyone I want you if you do what train son come FD Accusations sa a jedi and crack to you adia to Musa a year. Omo ye fankasa. No, pure. So say dear, we in charge when you feel one kasa. Lost layman capsules. A mom sisi no koto joma ye day. No bread juma so with shankasa. No, near. So Lawson Locke, Mr. And this is you. I'm always if you want take your 50 so and you say 4. So me boom down and see me, dear someone. You not here. Lawson Locke, Mr. Lawson layman capsule. More your brain. Lawson Locke, Mr. Lawson delay my capsules. Do you know how you feel? Delay man capsules and member do feed what they cronkwan and a law care mixture so a pay for a ma woman for anyone I want you if you do what train son come FD Accusations sa a jedi and crack to you adia to Musa a year. Omo ye fankasa. No, pure. So say dear, we in charge when you feel one kasa. Lost layman capsules. A mom sisi no koto joma ye day. No bread juma so with shankasa. No, near. So Lawson Locke, Mr. And this is you. I'm always if you want take your 50 so and you say 4. So me boom down and see me, dear someone. You not here. Lawson Locke, Mr. Lawson layman capsule. More your brain. Lawson Locke, Mr. Lawson delay my capsules. Do you know how you feel?
Delayman capsules a member do feed watch de kronkwan eno and a law care mixture so a pay for a ma woman for anyone I want you feed do watch son ka ho FD Accusations sa ejedi enkrato yi mu agya to mu se eye Who you fantastic? Cecilia, we in charge when you feel one casangasa. Losing lemon capsules. A mom sissy no go to Juma yet day. I will put you must have with shankasangasa. No, near. So, losing your head, Mr. Unless you see I'm also what if you want take your 50 comes so and you say for so me boom down and see me dear someone. You not enter losing your head, Mr. Losing lemon capsule. More your brain. Losing law care mixture. Losing lemon capsules. Do you know how you feel? Delayman capsules a member do feed watch de kronkwan eno and a law care mixture so a pay for a ma woman for anyone I want you feed do watch son ka ho FD Accusations sa ejedi enkrato yi mu agya to mu se eye Who you fantastic? Cecilia, we in charge when you feel one casangasa. Losing lemon capsules. A mom sissy no go to Juma yet day. I will put you must have with shankasangasa. No, near. So, losing your head, Mr. Unless you see I'm also what if you want take your 50 comes so and you say for so me boom down and see me dear someone. You not enter losing your head, Mr. Losing lemon capsule. More your brain. Losing law care mixture. Losing lemon capsules. Do you know how you feel? Delayman capsules a member do feed watch de kronkwan e ba ko pe na ne na ho so oso de se unu ba ma te ba ma show yi ne ho am ne ho an te na mo kan pesa de mo ma no me se ne ho sane me bi na no ne ho sane na ati na firo okay enti ka show me na ma miska bo ma ko ma na show masa eja wa nya de tobo enti intim ina o kan me won to intim ene ka ho nan mema nan no form kanokore echa kanokore mema nan kanokore we won bia anu oboa anu me se oboa anu ande wo afien so no anu ma me na ka sa me mpe no ana me yesa me kura na ho kire ana me me ma na ko me de me ana wo yesa me go no so eti sa wo hia mema me ba ana ka teme so won hia me ntim ko ma me ho me ba wo hia mema no na no mu edededa sa na ukune wo ba ne ho otime ne otim wo se wo ka bibi wo se wo be ko no bia no ada na be ma ne nada ede na wu na me busa de se ede na wu me ba me ne tena dada nye sa na setie ade na di ayese yi wo se me didi na tenam se me ni du atem me no atena 28 years sade we me hu bi da ya wo hu ni sei fa che me me hu ni so me yesa me de me hu kana no ayire ni na ni mo denden nei na watene bonkum mu kwatia ne bo anu afuru na ade Sabe se 5 times na msa. Sanka de bia. Aha. Me ba ho na ayese. Na nya sa na wotie. Wotie na ayese. Oso de to anu product. Na esim. Se bia na extra. Dabi, e bo wura ya anu asole free no so che se obi adi manim kai. Nje hu nya se me ha me ho. Wanya ni feelings awie. Oh. Ba wa so re nkoda na papa. Mia, obua me ne tena besi ne me fa obada. E bi na ogu papa ni mas. Pastor dinner da me so gugu be me so me gugu ni mas. What Rafafra emu awade no amamre no ani se de esiti he na opese wode wode no efa me ba wo nchen ewa ahoma no so me srew ba modia wo asembisa bia ma sherifatia obema wo ekwan no na wabisa na fe wonu so moye bia wo bia wode ama wo san so enkomo edikan no ehu na wo bibi kan so a eno so yebema wo saa akwanya no me kwa ahoma no so ententem Ghana man tinti pese wo je bre na wo free bi 03220 835 818283 03220 835 818283 Mami se menyo bi ewo ahoma no so a hello hello na fudi baby afrafi
Bacha so ante man same ka se fi asante ofigase. Yo, ante man sam pacho mi ti o. Ayi na bi nyame sha opa, wo ma ya fe. Ase. Woni wa fi pamfo. Me se de oni bie na mo adawo ma. Enti na mo ji program wi. Me stra mo ma me no. Osofo. Oni obia, oni be me bi nti na odi abeda mo na minim de mutumi ye. Ti mo adawo ma. Momwano na Ghana ban kwa cha onu obi twempra aboshimi ntia kwa na mo ya japade a ewu oba na santiti mu ba oba ni chefa wo ti ba ma ni dia kwa ko oba ni chefa wo da mo ase yenso ye dase epa hello Ohemaa B ba ko pe Adolfo oni ama na egusu wa shisha chede be bancha wate manitia Ohemaa ai mama mo ne adwuma me do ahen makokobi na kakra me kan se sebi o se wakonya bo kan se wa tan ye ndi na chiye so nipa oton ayi na ma ni na se e wa dance e mo so se da famo krata so bra mo se da ba mi se ba kam nsan de mo wa hwe ma ye to ayi na aka mi bu safra fo se bia okofa oba no na bia oba no wo da ba ku bi na ko ye no ade no sa amamre no be san ya na I have to move mommy why. So maybe sir the amount pa. Okay, hello. Good afternoon. Good afternoon. So what to say? Oh ma, ye na unso e. Okay. The kakra kama no amama na wate no. Okay, mpacho yeti o. Na no sisi na seria ya na se wode nantwie no kwa se ware no kwa ebisi basa nipa no wontimi mfa nantwie no atwas mfa mbrɛw nti no sika no nantwie no yempe sika no atams nantwie no na etaje seria be ya aware no se ebegu a ebe last kakra ansana na ebi owe ko fie na bo atoni yam se na boto ni yam a wo be santi mi aba na wa beto aware no so na mom sika na akontafo no timi bufu na ma tue o sika ma na wo ma gu aware no aha nti nta le use na mpie na ya sika that's okay men so me da say hello na fudi baby afrefi ya sound drama me ka fa san kore yo drama ni anko dama sapana juma pa we magana mai ya de na kamuni ho no manka ya ba finye ba mu ho kwa de na papa ntumi bibia ba yi ya ni aba no ya sira mu mu mbo ano ma me no kura wo gina ho no bema ma me no ya fra wo gina fo so se ga ho no na ba kire de awonim wo gina kire ya kala kula wo nsi ma me mo ti wo no me de ya dai ite kwambo na gina kire kuronfo na kuronfo ya frau ga be kiram wata ba rai be kiram ma me kwa na kata na kwa de mi fram wa ga ambramo no mo sha ni na mo ya rai na mo ndi mbo ano yo yeda se epa ye wa homa no so 03220835818283 yemfa de odi wo hello. Good afternoon. Good afternoon, Madam Fudi, baby Afrefi. Upon council economic market. Yo, Fayanko. I mean, Jamie to phone and I'm a bus with Danny, the Juma on the morning. You can make a fire in your band, the best way, mamma. Oba, and no new be and a bearman is in the Yerenon. And a bearman aircon, or catch the papa no photo of pot on the same. May you and a better protein and maybe can be our bandy. The cousin be our sit that you have 3 or 4 when you want some of the best. Mumwa yin ya bana de ne ya ne bia because ya ne gwempi nipa ni bi epesa be ma no edi oba ne ni mama na koya de owu ya fe de mo pese mo di nya asakwan eji ade ni fini no enya because ade awu ye nti wa bu sa ho sa oba be ma no bi di sa na oba ba no bi di sa de we di na ka be yo de ya be se ma me ne papa omo mo ma ko ma me la fam no mo ba wa mo hwe na mo fe yi ntu yi na mo na awu fo ni bi ya pesa do yankopon kan ho baba okay me da se chi akono ngufo nyina hello. Ohemaa B. Medafo, wodi baby Afrefi. Na nampo asante ososo mienu ni asante asimkufa. Na pia na yenko.
amemba wabaso wa ya de amepa chao dansini no ba ho no ipese bisa se otiakonya so ana wo ben sana wo ka kire ye de okay na dansa ase hu akonya otese se wo ye tiame so yo hene be na ke hu fa fa dansa asa assembly ekubia wono plot allocation committee omo hwe eton nsase eniti de na mpese me hu ne se papa no ewo saa ekunu de a ene ono ye dansini tudo a obetimi abo amaame no ama maame no satimi aka ne plot no esa se wuntimi nkwatino obi asase so na so ka tira o se fankrata e bia danse se asase no me na me de amawa mensa ehye nkrata na se a na se wanya ama asase nya wo dia ekoba bia obedifo e bia se anya bedu mo hono de minim se mo aye de sinisi de den ka se kra mo aye ama na ye ama nipa asase no fata se ye de anen saka minim se we so no ekona bia no betumi aye na me tia mera anara so frempon atante atimto fahin na me ka ho okay yeda se epa ebia no mentimi amfa ofrefo bia na no miensa no abo yaka kire se Ghana ye kire ya mamre ne ya bane nti ye watifi mantam mu eye northern region fijwada ne ba no fugwa de ahim ye fair rapper mana pepa no ne ade kina ye climax northern region no kama ye be dia go bibia nti don't miss it semadu baba don ko for TV no fato Adom TV na ye nyina ye mum jumadi edi wono to so na ni din e de malad nti se eye no miensa no ebo na wahu ye bi ma na che se yakrawo eno no kina so ye baba abesom sompa ye to so kakra wa ha ansa na ya so ekra na mensa emra homa no so menfa be mi miensa na fei me mawie e wo studio B. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, Balibu Akwesini, we do some for Ediam. Kwesi yanko. Yeah, in fact, Usha, the papa never mammy, now on person meeting to my friends and mina inside Jackass. Adia Muya, Mino Cransas, Okra, Okra Bia, and Ohemaa, what they do with me, yeah, or braggart resource. One shaving a yanka and some lessons and some quite to be a fencing. Joe, yeah, that's say a pa me for me last caller. Hello. Now contract papa. Now who of our way? And Casa and there was a famano and then a better idea from what then I say big mama evangelism and you go to never better actually. My TV see a corner who are better for no producer. The same as Mova, the nation producer on market your water in Kiami boss, Francis Hotel watching. Mammy, I just was here. No question, Mr. Hay. Young cabin to get them a year, I could tell you. Now, many mamma crow, and a mamma's what ye. If you now know in the ministry, your baby, mammy, they are bad in a bomb memo. Who be up above the table, baby, a dancing, or some mammy. Sabi oni be papa no be yan krata no o mo di mami di na ye ti dia na ba ma me sabi bi obi na me ma wa na mi no sabi aya ye fo na japadi aba na busu afa ba mi Nigeria ho se o yiri mi ho ti ye be trati no on tamani na maje bi so papa ta na tembo blofe ma no no me na ye ni be ti mi amomo ano na mo nya ba de ma no ati mo ya me da sipi it means so me does say me to me emfa ofrefo bia biem me ba sima no mienu na fe yen sore nkofie baba musa faminante o last comments if you soro de besi frafra sem no mu e de banyina segum so that's ai ma de tie mi e wi ase me de meta kan o tena ho mo bisisi okura nyame otua oka oh yeah nyame betua oka nti David bisa se da besi sa me yere ne me mako ira se tino menko o se nyame se menko jo se ko eya wo dia okay o se me ba obonefo gite wa nya dai se tino na ubetema se ade eya wo dia ani ade nya bone abufo nya bone okay name use okay otema se na ma be fa so ade eju agwa oni media ni mama mo bro mfu a wunya yo ana sabi producer agro na oni media no se mama mani anya den odi mbeji nkotonkra ni agro nkotoma me oto epanifo se da ho na me na osu bi na man krama agro de nkre otema sentiment na ma un commentary wo anga katem se
me ya na a moment ni me software di in fact na ni adin dodo yes esu akura afekura na me mo. Okay. I will never allow you say we the me be for to say doormat. That be dey me dey out to me fa. It no be anti as you say ade ya wo dey that the thing belongs to you. It belongs to you. Okay. What am I saying? That's right. Inti ema manfo nya say me nyamsum ni nti bibia ye wo jimi nyamsum. Jimi nyamsum. Never na make first Isaiah chapter number 1:15. Osi nyamsum papa ni nyamsum bone. Nyesa wo nyamsum ni nti bi no ma ya sa mo maja paja kodi amanfo ho. Okay. That be nyamsum ni na unjimi. Enti nyama me no omo no so. Na ye me na mete ha ya na o de sa de ne family feature. Odi obi kokota onya bone o chi obi tuma onya bone. Okay. Kristo kura ka kire nko o di soldier for ba be ye de. Ono pam microphone fi aso fe. Thank you. Na ma de tie die. Mary o. Obi jeje wa che no. Okay. Se me kama se. Obi jeje wa che no. Obi ni udi asem na se nya asem pa fa ne famra kwan so. Okay. Obi ni udi agro opese osisi na se enye wo da. Fa ne famra kwan so. O ya bone. Yo, na na awade no. Mary, okay to full time so. And I'm be question. But I go to the 1 minute, mommy. Me fa man. Say denti. Me fa man. Me fa man o de man na me sound. Ayi fra awade no. Hey. Fra awade me kan bibi. Onim di entia. Slim form mrantie no. Omubu omumpanifo pa. Only the process now for mo. Yeah. O abusuafo be kwa akoda o abusuafo ho enti so mu ade o fia abusu ni be na kwa akoda fio so mu mpanifo o fia busu ni be na wo wade enti o kwa akoda fio obi ani wachi na wa na be tena wo sa abusu ni ma meto no okay enti ya mtia se na ma ba fo be tena mpanifo de wo ye bio e die ni die e be ma wo ma de dia ye de panisi ka no ba panimu tua ka yo kande yenko Ohemaa eno Sister my event Fatima Ali Amina na samono meti adwe ba metima sese ye mia asase me ebudi be buda na gu no ma asase no kwase say ye mia ka straight una bana bu do buda na gu asase me medi nso yo wasa no atwa asase oni me nche asase no mu che asase na mu ke ye medi no na da so no kwase enti me buagu na emi won say ye hwekuru ni ani ni atere mo yeah ni abrade meti kwase enti me fasa kwase mu ni me sey ni be ma no kwa na trans asena me ni du kwa na wo so o fa enti me ma okay o fa enti me ma ho ntwen say da ya wa kando no o de say papa ni ba no concert party na no meti yi ni so mo ye no mo asem no mu die no abotre sey ye baba ani ni biri de fa nyam no me obi a ompe yeah sanse mo amudi nti anyway akwebo so ni weke o Ohemaa maminka fra se mi kaka ya mi enu ewiase mu ma kwase ani nti o ba de me de mi yema enche me na ba ma de yema eje hono me tiase ajene pa ende ani me hono sana pam konnie ana mu mi ga bisa omo tago bonfu haka na kaji no kwasam kikabi tiam wani ni hera ya ba kai enti no ye o kai na chese asama ba you better yes sister for here if you say your friend one man can program a full Monday so be seen and no ma ya chin na ma the order munya no okay the otie bia no obi anya bibi afrim and the we see mo bai Emma fafani wale anwani anwona wale yes ko na nim ti no abema ye hu ada mo twa potential yanko oni le ga dabi baka mi kete yanko ama je fa yanko ama si kasa rewa ama kasa ni yanko na ha mi na control yanko ma
Nyanko. I can do the mama. Yeah. I must see for former na say yom what the na so refi amamra no back ma say no babe yeah the omupe yeah ombema omonia ide abom okay inti kan fa from to man for say omo refi omo no omani mamo so amamra wo ho mbe no me yebe fa doma mbe ni ame ya ne kenga to ba marmala boyati ya no wa kuma hana gari ki marmala ba gawana de ki zabaruma ya sirba pola ya ne tamla marmala be ya mititi fafarma tamla marma bari kwado lu sirapore ya mieti marmala wanyako ba la nyako ti ya ne embala dolla zabra ya sirapore ti beti ya etabala mbeni ya me wasu yebe fafarma zayeti ya ti zawabe ti bahasa ya toba magala ka ansunga wa taro sira uziala usira gela wana kumatu wape watumfi takule tasun yire tula wana rekra zabaruma Benjamin bamatno de la kansonto Benjamin pohezozo okay na kansonto no se panyi kasa wi ana nsu asa de wa ye no wuni hwe kan ka ana ye rate oh Mr. Fifi Okan wadarma me audition fufuro yes abeja fona de o ma no omo tete ma brabo and now we wish you happy birthday. By the way, call their man Mr. Stephen Atukwamena Otabil Anderson. Every ampofo and a year asare ebusuano nyina and a Center for National Culture. A year Mamponte Municipal Assembly. Wonum say young wish you happy birthday Emma Wonum Epa. I was from a culture women's with empowerment. Epacho Nakupon ya doma your t-shirts na ye ready. Aye Frankis ye ade we ma aye ready. Ye nye ensa nye biem. Ye na obregwase kakra bi. Se ye t-shirt 100 na ye obi a jene de mpama chow 31st ni nyina ye hyiam ewo Nhyira 104.5 FM. Na ye nyina be boa ne climax ye Ghana month na ma na ye fefefefe. Me pa chow ada. Se wonya meka kuo yi hu na se wo gina akira bohai ewo WhatsApp number we say so bohai keke memfre wo de bohai wo WhatsApp na yemfa wonto platform no so na nso besua de be gentete ye tete ma yempese ya wade begu yempese ye betena sujamu a yepese esua de na ya wade etimi ejina eti bohai ewo 0533 223565 0533 223565 meeting for the last time 0533 223565 bohai no na yemfa wonka eye ekuo yi na unso bejentete na mnim se kakakakra ya wade ebeyeye 1 minute ma mo ankasa bekasa na anu aseneti de noa yo yeda meka ne se yehwe yenuanom frafafo amamre ya anka Ghana ma obi amamre afede yeah nanso ohwe de wa adwoma sikoya nkanse sisi samu aware mu ne aware guo bebebe no anka esube kakra because omo de na suro bi wom enti se minimara de enti nkobasa Ghana nyina betimi age eno nko atu bebe but ye betimi age ye ja tumya ne age afanu no nyina we fa we se ye hwe so ne ye de aya yi de a ebeboa ye nyina pa okay na se amamre na akaka ne yesu yenye bibi ehu na nka yemfa emma yiti esuro bi mbra omumu me bunu ne mu tofo ndia na amoa fa ne free akwasi na ada na wo jiji me oria me ka bia to de enti abusuafo aha na brand be makwan ma ye de mu besi yakobon ya doma echina ampaya aha ejabeto ha say tu meeting de aji aladi echina you see me in a different style yada masipi egaton de no yentim fremu na eye ajia fusena ebeton ne ma no ama yakọ na yapon yanko faminante na gode